kadi ko tooli kala natuɗo ka live ay on salmitama on sannama on tolmama haray heɗitoɗen ɗo nde yewtere oɗo taw suka ko yewti ɗo e hoore fédéral UFDG Belgique fédéral Aliou Balde jentiteɗen ɗo oɗo suka ko wowli e sorti kañum fédéral on en attendant. Bonjour à tous. Nedi Pullo, Nedi Africa. Alors, oɗo fédéral du groupe Burger King et McDonald's o yaltiɗo woli goɗɗum ɗo mais ɗum ɗo noon hulɓini seeɗa goy mi anda noon si ko panikugo fala semugo les ko gonga woni wo heɗitemo tawno gasa noon o yino ka page um maɓɓe kamɓe groupe uji maɓɓe gi to page démocrate ɓe wandi sont eux c'est des démocrates donc heɗon ko woli kon heɗitoɗen kum parti um ɗon tum heɗitoɗen. Si je vois quelqu'un qui a demandé l'asile en Belgique, dont moi j'ai signé une attestation pour demander sa protection, si je vois sa photo qui circule au cours de cette manifestation, je ferai en sorte que son asile soit retiré. Si je vois un Guinéen qui a demandé de l'asile et qui ne l'a pas obtenu, et qui est passé par l'IFDG, qu'il sache que son asile, il ne l'aura plus. Si tu travailles pour le CNRD, c'est que tu n'es pas harcelé par le CNRD, tu rentres à Conakry et basta. C'est tout. Si tu travailles pour le CNRD, tu es sûr que le CNRD fait ton job, bah, rentre à la maison. Tu n'as pas besoin d'être protégé en Europe, encore une fois. Donc soyons vigilants. Monsieur le secrétaire fédéral, je vous le demande humblement. Fouillons tous ensemble. Si vous constatez quelqu'un qui quitte la France pour aller là-bas, qui n'a pas la nationalité française, qui bénéficie d'une protection ici, selon la Convention de Genève, faites-le dénoncer qui rentre à Conakry. Donc au fédéral au petit plomb. Donc ɗo na ko fédéral o wowli kon taw mi faalo en jentito oɗo ko yewti kon ko mi anda inde makko nden kono o présenté kewni wo ko Nedi Pullo o wiyete franchement mi andamo je ne connaissais pas ou peut-être que j'avais pas beaucoup remarqué ses prestations, même si goɗɗo ini lan pourtant ko citoyen comme Pita, et qu'il parlait d'ailleurs de moi. Bon, tout le monde parle de Tola, tout le monde parle de Tola. En mal ou en bien, on parle de moi, et c'est normal. Comment yewte fi mon kono? Nde yewtere makko ɗo mi tawi yomi ƴettude parce que woodi kadi woɓɓe ka plateforme mes bari wonɓe yewtude toon fewn ɗo ino tawa e maɓɓe koye kañum tigi frendinding Allemagne no yewtude fi o sorti fédéral on Belgique. Kono ko nde yewtere oɗo mi faala yen heɗito ɗo en attendant timmude ɗo wulure o yafoto noon ko tawi mi nenni ke mi yaafino e mon kadi hankin komi kuppi live on ko kadi miɗo muni moƴƴano ha nder en duwano heɓude koɗo o yiiɗo capture d'écran jimɗo waɗi ɗo ɗiɗi Alaji Kabir message komi noddunoɓe le 30 avril hande ɗo nous sommes le 11 ko ɗum woni heeɓi balɗe 10 gebi mi noddi ɓe fi addugol ɓe yewta ɗo par ce que mi yeti ko mi yiɗa tawgol ko min tumi arata mi yewta miɗo yiɗi yimɓe ɓen kadi jonnugol ɓe konngol ngol ɓe yewta battane ko nannoɗe nde yewtere waɗunode hakkude maɓɓe e kañum yewtere nde ɓe waɗnode ɗon taw ko ado kañum Bappa Jami o arde jaabo kono e yiiɗo kaɓe holli ka télégramme o en ligne il y a longtemps ça veut dire ɓe wayri connectade ɗon mi felataɓe mi gollirta WhatsApp andino ka saray toon koɓe actif kono kaka télégramme ɗo mi essayi hande ɗo ko laaga diallo duwano arde yewte ko gasa on watta niila hankin hay harimo ka live harimo commentude toon hay meɗen humpodirde kadi ha bimbi ɗo kanko duwano arde o yewta yer ko andi kon fi capital Pulaar o yiiɗo message ji ɗi men jaɓodiri ɗin ha ñalorma amen ɗo binde kam natta ka live ɗo kanko tonguno kono même si ɓey ni en ligne récemment kono janggalam message on toujours est-il que c'est pas grave mi waɗay tu woni précision ji parce que si feƴƴi ɓeɗo ɗiɗo je vais devoir contacter 007
kanko tigi ka ceerno yaya e devoir le contacter mais mi faalata wari protagoniste ɓen mi addoroɓen ɗon si mi hendino tun ɗum ɗo waɗi mi noddi 007 on sikkay ko kanko mi woni addude ɗo waɗugol promotion makko alors que non min e makko tigi meɗen nanngodir fewn ɗo goy mais 007 ka on anda min e 007 meɗen nanngodir je vous ai dit mi ala siɗɗo e fingo cippiro mi ala e ɗum mi woli kañum kadi mi ala kadi gaño e ngo cippiro mi ala kala on tawɗo hiɗen yaador woto ɗum koye yiɓɓe kala on tawɗo kadi na yaadu woturde wonɗen arde siɗi noon hara koye suudu woturu wonɗen ɗuwade ɓe ngala haaju donc ko juste laɓɓingol ngol waɗi simɗo wadde o explication ɗo yo jama on andu mi ala ɗo contre goto mi ala ɗo kadi hay fi goto komi woni ɗo ko fi nunɗal ngal ko ɗum kañum kadi wonirɗen ɗo frappe on kañum kadi au front républicain pour des actions patriotiques c'est à dire o frappe d'ailleurs mi nana yimɓe ɗo ina frappe ma on na frappe an min mi jeeya frappe hande na janggo na cd on na min jeeyi frappe yawnoɓe gueɗi ha démarche agrément waɗa fi yawgol heɓa kaydiji fi frappe on yo installé sengo france hande ɗo goɗɗo e maɓɓe ma o moyen ɗiɗo e maɓɓe hande ɗo no ka Serelak ɗiɗo e maɓɓe pour vous dire donc si tawi ko min jeyno frappe on na ɓeɗo yahayno hikko yeeso e ndumorade Serelak on ɗo en deuxièmement kadi si ɓe fokkitino ɓe yadayno e frappe on ɓe na bon joni a waray joni on va exclure tola mais ɓe wata alan exclure par ce que inde an ala ton hay nokku woni ko agrément on Sénégal woni ko agrément on France inde an hay nokku ala ton mi yi alit mi anda ton hay nokku ka inde an aray woy wonde par ce que déjà goɗɗo hay anda kono minnete mi sikka no wodi e maɓɓe ara anduɓe moƴƴa inde ande mi sikka sa ko juste ko précision ji moni e wadde ɗo wonande ɓen sikkuɓe ɓen frappe on ko parti politique mi ala ɗaɓɓude laamu ɗum ɗon kadi mi wolana je vais décevoir wonɓe yinude ɓen ino faala mi créé parti politique namon ɗo e ɗaɓɓude laamu min komi faala wawde kono annabi Yusuf wayno ko ngol laamu annabi Yusuf mi faala honɗum woni laamu annabi Yusuf o jentite live on o yeyi miɗo yetto hen ɗum kas lannode o live ɗo so Allah jaaɓi honɗum woni laamu annabi Yusuf ko ngol laamu mi faalaka ɗi laamuji ɗi wonɗon e yiide ɗo donc ɗum ɗo yo laaɓa jama o fop miɗo andi noon welata woɓɓe e mongo wonɓe wiide no toranila laamu no faala em laamu yo laggine laamu ngu mi ɗaɓɓi ngun miɗo déjà ka mi jooɗi ɗo komi laamiɗo machallah miɗo laami par ce que miɗo woni miɗo andi fi hoore an Allah no kori mi kin hakkil e ngal cellal e ɗen doole ɗe mi wawata yaltude mi waɗa komi faala ko miɗo yewtude kadi Allah waɗi ɗon nanude donc miɗo laami ko ngul laamu ɗo mi yiɗi kono ngul laamu bomɓe gonɗon e yiide ɗo e hewre leydi bondi e yimɓe bomɓe ngulɗo laamu mi faalaka ngu fes goto e mon kadi ɗo miɗo andi faalaka sifa ngul laamu ɗum ɗo mi précise ay tout woni wonande ɓen sikkuɓe ɓen haray ko réglement de compte mi woni arde waɗugol ɗo par ce que live mo mi waɗi hankin on miɗo andi retour ji ɗi mi heeɓi ɗin e makko des retour très positif kono woodi kadi débat ji ɗi mi addana waɗude e nder plateforme ji miɗo habbi on noon ono waɗuɓe nde yewtere ande noon on gaynode tumi hendide ono waɗuɓe on débat ƴetti parti oy komi wowli si affaire UFDG on hanki partage oy ɗon kupidirɗon to yewtuɗon hanki fop ari ta wilan ɗo miɗo freni noon habbi ɗo miɗo pooɗi frein amen on jooɗi sera ɗon habbi on on aray tawolan ɗo bon de toute les façon heɗiteɗo oɗo ko yewti ɗo kon komi faala ara ɓanginan ɗen ɗo seeɗa fi muɗum aray sakite yewtere nde ɓuynati ka parti politique maɓɓe toon hara ko espion ɓe woɓɓe yalta ɓe trahisa ɓe fena penale donc ɗum no welali fédéral jon andi kamɓe koɓe démocrate ɓe bon c'est des gens qui aiment la démocratie les droits de l'homme la liberté tu vois tout ça la gauche quoi tout ce qui est démocrate et ɗo kadi France ɓe ɓenta la gauche là ɓe innoɓe bon légalise tout quoi ko kamɓe mari mentalité goto ton taw piyan noon alors fédéral jon o joni sa ari leɗo porte ɗo alandike ɗo sukkar ayni kaka parti maɓɓe tawanoɗa on UFDG maɓɓe ɗon wo après sinego seeɗa so ɓittitima yalti toon ayni kadi a wonani parti ko kamɓe ɓe yahay ɓe dénonce sukkare ma nden bono voilà ko parti ɗo to mi faalaɗ manade pour dire que c'est faux c'est pas ce que le fédéral dit mais ko sifa noon koye vidéo o wi woɓɓe woni e waɗude pour manipuler les opinions c'est pas parce que mi ara mi mana ɗo fédéral o yiyay noon seede c'est dire ganda kono mi expliquirta fi o faame qui je suis
J'avais très difficile à comprendre parce que je n'ai pas d'allié. Mais à la allié. Innugol mingi odo mede maridi duma donc pour à cause de ça mi maulante sa wadi dundo mi maulante sa wadi dundo mi ala edum. Et quand il s'agit de dire la vérité, j'essaierai autant que peu fi olgol gonga. Nde yewtere nde odo wadi kala ndaruɓe nde do nde nani ko wowli don kon c'est une déformation volontaire et malhonnête de ce que le fédéral a dit. C'est malhonnête. Innugol ngol wondema UFDG ko wi kala natuɗo ka parti maɓɓe sa yalti hiɗa landi kaydi ɓe yahay ɓe dénonce parce que a yalti, c'est pas ce que le fédéral a dit. Mais ɗum ɗo mi waɗu tun taw frewun ɗo nanon combien de fois la déformation et la malhonnêteté yimɓe meɗen ɓe oɗole na maninkajo wowli ɗum ɗo e na sosojo wowli ɗum ɗo na bambarajo woni e wowde ɗo ko pullo Fouta marɗo page aro wola yimɓe ara kadi waɗa ka commentaire ji toon ti a raison woɓɓe ara jonnitamo gonga e hoore no non alors que ko woni yewde ko na ni tête ni queue. Fédéral jon ko wowli kon mi yiltitoy to e muɗum ka fen kono jentitoɗen taw toɓɓe no ɓe woni déformirde noon fi tuuningol tout simplement UFDG tuunina responsable ɓe UFDG tuunina kañum kadi opinion o ko Dadis Camara wiono kon masturba conscience jama o, c'est-à-dire waɗa di n'importe quoi. Mi fillo ko wiɗo ñoggande makko ara nder nde par ce que ils se sont sentis visés. Woɓɓe ara certainement noddimo ina bon yaltu waɗanamen o sorti ɗo anani ko ɓe wiɗo kon et puis kanko kadi de manière délibérée o ari o inni wo ko UFDG wi kala mo ɓe andi no landi sukkar wonɗo leyɗe porto tawɗo haɗi ɓe wonduno hankin o yalti ɓe yaha ɓe dénonce mo fiyo peydo kaddi makko ɗi. C'est pas vrai et c'est malhonnête. Mais ce n'est pas tout na ɗon tun kadi o dari jentite kañum kadi ko wowli yeeso kon. Ɓe gaɗɗama sukari nen donc o yilti kadi o petit plomb imo jooɗi hay mawɓe mi anda so remarque vidéo petit plomb deuxième fois kadi oni wo ñanna ɗon kadi no famɗi wo joni kadi wo sa landike kadi sukkare ma ɗe gara boni asile ma wara e ɓaali asile politique ara ko IFDG landornoɗa yiltitoɗa noon joni andi ko a sans papier jo taw yiltitoɗa kadi ya wonana señerde donc woɗon kadi o yaha o inna yoɓe haɓɓe ɓe nattama lagina wo parce que donc c'est quand même bizarre hein? Bon o nani ɗo kanko tigi ka o fokkintini ko ngota e wata yaltoyde o wawali yaltoyde nde yewtere makko ɗon parce que kanko tigi mo reeni ça n'a pas fonctionné ko fokkintini ɗon kon ça n'a pas marché. Ok joni mi lando en ɗo kono goɗɗo landorto asile kono landagol asile kono landagol kaydi on mo tawata fo hino timmani mo lagine on hino ara lando kaydi landotoɗo kaydi ko on innuɗo ino dogi leydi muɗum ndin sabu ɓeygure muɗum nden ma sabu yimɓe muɗum ɓen ma sabu laamu makko ngu mi andina en ko wiyete kon asile ko bange tati mi ɓuri andude fimu ko on tawɗo ino doggi considération sociale considération politique et considération religieuse ko ɗiɗo tati a doggi leydi maɗa nin sabu diina wonka ɗon kan ino gollitirde ko tawata an sa lottiɗo ɓe warete a doggi leydi maɗa ndin sabandema goɗɗum hino e ɓe yimɓe ɗon ko tawata eɓe gollitirde e naamu maɓɓe ko tawata an ɗum ɗo wona e sabu wareɗa a doggi leydi maɗa ɗin sabu ko woni ɗon kon ka bange dawla a feppa e maɓɓe hiɗa dartiɓe joni noon sen ƴetti on tammo ɗon ka tawata a wi hiɗa dogi leydi maɗa ndin sabu laamiɓe ɗon ɓen ko dundarankeɓe na hande noon ɗum fuɗɗi ko inete kon asile fuɗɗinoke gibi neeɓi non en janggi suratul kafi yimɓe yewnoɓe yahi naati gibi tan romenɓe ɓen ruminkoɓe yawnoɓe naati e fammere fi dogugol num bone ɗum ɗon hara en yewta e woni fi ko neeɓi kon taw hara en yewtali fi ganin ɗo si an noon a doggi lagine a inni iɗa ari fatti leyɗe porto ɗo par ce que wonɓe toon ɓen ko bomɓe si a immike noon a yiiɗa wallitoyade ɓen bomɓe wonɓe lagine toon tawɓe ɓen ka laamu woni haray kon ɗum anden sukkare maɗa ɗo nde landi hakkunde ma yalla an o waɗɗo o vidéo ɗo an yewtuɗo de yewtere ɗo hakkunde ma yalla haray an hiɗa landi ka innaɗon hande kadi ko a asilanjo pire si a ari ka arnoɗa ko wiwɗa fewdo doggunoɗa lagine ko par ce que hiɗa jeeya e parti UFDG attestation waɗama mo tawata an tigui a woloygoy ka fen inna ino anda ko honno ɗi kaari ka joni a windirede on attestation goɗɗo jooɗike signé on attestation wondema wing par exemple Aliou Balde fédéral on UFDG
mi ari mi seeditike wonde makari wiyeteɗo ɗum Mamadou Alpha wonnoɗo laggine quartier kaarijo ko militant jo UFDG wonde hay e ñande audience o mi ari mi qirritike minni o son acci o hoti laggine tana eno habbimo ɓe wara e mo iya on nongi no ari no wallidirde e ɓen wonɓe e dartade ma hande ɗo aray soyons un peu logique, soyons sincères. Mais voilà une malhonnêteté. Ko sifa ɗi noon min monoto fi mum yiwgol yimɓe wawɓe wanoni par ce que oɗo si nangimo yennugol o yettoyke ko min ɗaɓɓitimo mais oɗo ko honɗum marɗon ko noddon wawɗo wa sifa ni e kala ɓe wonɓe e yaltude déforma information déforma kañum kadi opinion ji ɗi wowla ko woli o parce que tout simplement ils ont quelque chose contre quelqu'un. Est ce que ça c'est honnête ɗum ɗo est ce que ɗum ɗo no nundi? Je suis entièrement d'accord et aux dispositions mo UFDG ƴetti ɗo kala on mo anduɗon o yii hande ɗo événement no mi wiri noon cippiro ngon ɓaytu wonɓe ɓe laggine ɓe retardude hande kadi waɗugol cippiro ngon ɓeyna e pulal kammo ngon ƴawotako leydi ndi wonotako ɗum gasata en suɓoto gotum e mum ka tawata wonotako jaɓen wonɓe laggine ɓen hiɓe nder kaso jaɓen laggine ko kaso jaɓen laggine goɗɗo wata dartade ton jaɓen ɗon non kono wondema goɗɗo wata dartade laggine wona kadi ka jananiri wata kañum kadi dartade ɗum gasata go'o jaɓen hiɓe mari doole laggine jaɓen hiɓe jogii ko innete kon alaji ɗi tawata ɓe wawi warirde yimɓe ɓe wawi barmininde yimɓe ɓe jogii mbuuɗi ka ɓe soodira yimɓe kono ɓe immoɓe ara kadi ka jananiri ɓe fannana en kadi ka jananiri haray ko enen woni foofuɓe haray ko enen woni duttuji si ɓe soñji en ka nder ɓe soñji en kadi ka yaasi haray ko enen woni duttuji laamu goɗo wongo légitime laamu padre hulɓinali en dartike mo ha o yani ko laamu ɗi dawaɗi ɗo tawɓe naɓe legal naɓe légitime ko ɓeɗo hulaten kiikalaji on e wawi ɗeɗɗude mo ko koye pay koye ɗo hulaten goreɓe meɗen miñiraɓe men ɗe cuute ɗo évidemment en wawayɓe hulde si ɗen jogui wawɓe sifa ɓeɗo tawɓe ɓen hiɓe wi ɓe wondi e men ka dartagol alors que réalité ko wonɓe gollidude e makko kanko Usu Jagalo min hendiki information fewndo wonno ka cellule de communication UFDG o guerno on tuma humpodiri e page ji buy o walliti on tuma sukaɓe buy wonɓe ka jananiri oɗo ɗon mi sikkano tawetenoy ɗum par ce que o neeɓi ka yalti Afrique kono ganin ɗo ɓe tawɓe ɓen foppino wari no woodi woɓɓe so yi manifestation ji ɗuytike ka axe et c'est une information que nous vous donnons no woodi ɓenɓe ɓe wallitino fi no ardira Nicaragua so yi manifestation ji goo waɗa e New York ɗo yiyata sukaɓe goo no ara ko tawɓe no andi kamɓe wallunoɓe yalti kamɓe noon ko intérêt maɓɓe ɓe onno waɗirde ɗum intérêt maɓɓe ara noon si ɓe andi axe on wiidi sukaɓe mum suusuɓe reedu dartotoɓe ɓen kamɓe ɓe heeɓino ɓe hettira leydi ɓe waɗa koɓe faala go'o ɗimmel muɗum ɓeɗo fof ɓe addiralɓe fi Allah ɓeɗo ɓe yoɓɓimɓe mbuuɗi honnum ɓe waɗi ko wallugol ɓe no ɓe yaltira lagine wallito woɓɓe maɓɓe dépana ɓe kono ko agence ji ɗi ɓe créuno clandestine ji fino yimɓe yaltira ton tammel muɗum ɓe walluno woɓɓe gonno arira par voie diplomatique ɓe walli ɓen ha ɓe mi ɓe ari ɗo so yi hande ɗo affaire visa eno sakki lagine déjà déplacagol o sous secrétaire d'état debbo iwɗo on États-Unis ɗo yawgol yiidoya e lagine ton no tawa e mum ɗi passeport diplomatique ji ɗi ɓe nangiri ɓen gandiɓe asile ɗo on probléme no entre lagine fewn ɗo ni e États-Unis fiiɗin passeport diplomatique ji iɗon anditi ɗum ɗon fewndo kanko ha mana ka wiwnoɓe jattiti juuɗe oye honno gomu fi waɗugol ɗi ordre de mission ji ɗin e fi affaire passeport diplomatique ji ɗin ɓe landitiɓe on tuma ɗin passeport diplomatique ji fof ɗum ɗo mi jonna en to woni information ji par ce que woɓɓe déconnectike woɓɓe anda sifa ɗi sortie ji ɗi on ɗon yiide ɓe déforma ɗo décision ɓe sikka ɓe waɗa ɗo pression e hoore UFDG wota goto e moɗon rekkino allez les poursuivre jusqu'à chez eux dénoncer les kala mo anduɗon e maɓɓe hiɗo yii hino momodirde e maɓɓe wallahi dénoncé mo lande renseignement ji makko ɗin mi waɗanayi en ɗo yi on andon kono men dénonciri ndeñande événement maɓɓe on e nini meɗen gollude ɗo e dossier ji ɗiɗi événement waɗɗo on ɗo Bronx yimɓe yaltigo e makko comme je vous ai dit je leur concède ɓe immike ɓe ari e jangol ngol ɓe darike ɓe fewti o risque ɗon mo tawata woɓɓe maɓɓe nangotono kono mi yetiki on ko hakkil pirten ɓe wallahi billahi
tallahi min avise no autorité ji ɗin fi on événement mais olla on ɗo noon kañum kadi formulaire ji ɗi men déposé ɗin par rapport e on événement woɓɓe goo no anndi goy woɓɓe no anndi ko mon e wolde ɗo kon fiimo fi affaire ɗin disposition ji ɗi men ƴettuno nini kadi meɗen trakude goɗɗo ɗo gerɗo ɗo ha defi waɗi hoore muɗum probléme ari waɗi erreur États-Unis ɗo o naata e kaso o naata kañum kadi o heɓa probléme si Allah jaɓi mi wowlata wonɗo taw o wiyay tuma dossier o gayni aboutisude ɗo wotuma o naati o falo yawo on yiyay he guere tun ande no sari on yarata na émotion watta guere mi aray ɗo mi hollam ɗo monigoy kono wallahi ko hakkil waɗata guere na émotion wo en fannanay ɓe ɓe jiɓo ko honno tawiri ɓe arino aduna mettitay ɓe o sen ƴettaniɓe di wonin jannguɓe ɓen ala jaɓude wallitade faalaɓe ɓen hino mari volonté kono ala capacité ɓe anda no warrete voilà le probléme tawɓe ɓen no wawi no sali faalaɓe ɓen ala feere voilà probléme mo joguiɗen enen en heɓirali intellectuel ɓe fiyoɓe intellectuel ɓe gollitir gandal muɗum sina ɗum wonoy ɗon sikka lobby mo ɓe ruwandeɓe waɗi tutsiɓe ɓen ɗo ko ɓe waɗi kon ha tay hande ɗo a susta wolde fiyay on génocide konko feƴƴi Rwanda a susta dénoncude hande ɗo Kagame ko woni e wadde ko ɗo wiide ko on ɗo waɗi ɗum intellectuel ɓe rwandais ɓen se sont mis au service de leur ethnie et de leur pays enen noon kala wonɗo intellectuel jo ko woni hollude woni jangduɗo ko tuma o waɗi luttuɓen fof dammi o henndo luttuɓen fof o gollitira ɓe o yaaɓa ɓe kala o ɗayna ɓe o kujina ɓe enen ko ɓe gandiruɓe jogi ɗen goɗɗo si heɓi kaalisi ko ɗin kaalisi ɗi o falirta siɓɓe makko ɗi o dartorto yimɓe makko o ƴogga e hoore maɓɓe waɗa ko faala ɗon sikkan yara yeeso e hoore ɗum ɗe balɗe ɗo mi weltaki goy ɗe balɗe ɗo wallahi mi weltaki par ce que miɗo reeni ko woni e soñjude ko yimɓe ɓe wonduɗe e muɗum ko ɓeeɗo tanke noon hiɗen jogii sifa ɓeeɗo e wawani famude no sennide guɓe e condi en soñjoto iyata kañum kadi yeeso pendant so tan woɓɓe seeɗaɓe yino wallidirde ɗo contre hay siɓɓe maɓɓe ɓen kun poigni um kun kala um toso kum extrémiste um jooɗi ko wonkum e wadde ɗi plan ji ɓe jooɗi ɓe dressi ɗi plan ji ɗo fof e hoore meɗen duuɓi capanɗe nayi ɓe hino gollude e ɗum ɗo duuɓi capanɗe nayi enen hiɗen e paayagu ɗo ko hande ɓurɗen weeɓitade hande ɗo weeɓituɗen hoore meɗen han joni en ala heɓude prise de conscience ñande fini weeti o ko nden ñande korum am beɗum am ɓuri ɗuuɗirde e hoore meɗen ɓe jogii ɗo koyɗe katata no ɗuuɗi kono wawata wuggade fus nafata woɓɓe no jogii ɗo yimɓe nayo kun klawun ko yiwɗon waɗi o golle e senerde woni e wadde ɗo kon fof ko yimɓe njowo debbo kadi no tawa e maɓɓe si ɓe ɗuuɗi ha jeeɗi ɗo ko ɓe ɗo woni e wadde ɗum ɗo fof no hen ɗo ruula ɗo guluji yimɓe million ji yimɓe en hanino ka hersen أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هند دوكو ألتي hawrito ɗum ñande sappo e goo lewru mai hitande guluje ɗiɗi e nogay e joyi fewdo ɗo ni 21h on feƴƴiri ko ɗum woni leere jeenayaɓa on ka jemma feƴƴiti minitaji nogay e jeego sengo Konakiri hande ɗo yiɗen hanuno heɓugol ɓen aroɓe ɗo ɓe ɗenɗodeten e muɗum yewten fiinde mojobere innetende tabital pulaku Guinée mi stintiŋoɗo moƴƴa mi ñoƴƴita e muɗum tabital pulaku Guinée fi on ɗum fi konko tawata haray ŋakke hino toon fewdo ɗo fi konko tawata haray nde mojobere ɗo woɓɓe hino ari ciwli nde woɓɓe hino ari hodi nde woɓɓe hino ari hirbi nde waɗi nde ko faala waɗi nde golle muɗum waɗi nde haaju muɗum ko faala nde noon mojobere nde tawata koye inde fulɓe Fuuta fof nde hanuno gollugol
nden nde tawata ino tawano e ɗin ɓe fukkinnoɗen ndeñande en fukkino tabital pulaku fukkinɗen coordination on townituɗen konko inete fi alma mako ngun sengo fuuta haray noon gibi waɗuɗen ɗum ɗon woni jonte kon ɗum no woni ko feƴƴi gibi fukkinɗen ɗum ɗon ka tawata eɗen gollude fii no wawen artirirde doole fuuta ɗen fii no jonnitiren pullo fuuta on ɗen doole ɗe o jogino hankin on maqamo mo o jogino hankin on jaahumo o jogino hankin ngal teddungal ngal pullo fuuta on marno ko raɓɓiɗi kon dondi mawɓe meɗen ɓen tawnoɓe ɓen ɓe arno ɓe waɗi cippiro fiino diina kan tabitira fiino teddungal maɓɓe tabitira fii nunɗal no ñiiɓira hande ɗo noon ko taniraɓe ɓiɓɓe ɓen woni e immade ɗo hande gera ɗum yaaɓe ka leydi pullo fuuta on fimakko yawe sana mo yagal arta ko ɗum noon waɗi hande ɗo siɗen fewtude nde mojobere ɗo yaltinen ɓiɓɓe nden mojobere ko woni e waɗude ɗo dartagol fuuta hendo waɗa konko tawata enen iɗen piirude fi gerewoyi fi laamowoyi laamu ɓurgoye janɗude ngu woɓɓe goye no pifi ngun ɗon ino waɗa ko faala kon ɗum noon hanude waɗugol enen fof en jooɗoto ɗo aynen ɗum ɗo ko ɗum wonɗen e waɗirde o live meɗen hande ɗo hari noon ino hanuno ka tawata on wowlaɗo fi muɗum on tawɗon wo ko on fokkintini fi mum ka sengo sukaɓe wiyeteɗo laaga diallo kanko hanuno arde yewtiden ɗo e muɗum mi andina en commenteji moɗon ɗin kaka frappe mi yiyata ɗi andintinen frappe on ko front républicain pour des actions patriotiques wonande ɓe wonɓe e landade ko honno goɗɗo wawirta tawtude frappe on sengo france mi wowlana en ɗo numéro téléphone mo hanuɗo noddude on mo tawata kala faalaɗo humpitade tawtugol frappe on sengo france haray on ti compose ay 0033 775 83 78 87 mi fillito numéro on 0033 ko indicatif on non régional 735 83 78 87 wonɓe landade ɓen ino faala tawtude frappe on france joni noon iɗen andi frappe on ino woodi suisse mo woodi belgique mo woodi allemagne mo woodi hollande mo woodi angleterre justement angleterre tisortiji frappe ɗin ɗi hewti angleterre mi jonnay on kadi numéro de téléphone mo hanoɗon contactude on fi onon ɓen faalaɓe sodude ɗi sengo angleterre sengo france on kañum kadi o numéro ɗo contactoton ɓe walloton ɓe wallay on no hendoro ɗon tisorji muɗum min faala noon heɓde représentant ɓe ɗiɗo fof leyɗe ɗe mi wiɗo tawɓen ɓen ɗon ko ɓe chargi tout simplement ko yeeyugol ɗi gadgets meɗen ɗo frappe on ɗi tawata ko ɗiɗo tun jogiɗen fewn ɗo source de revenu ko ɗiɗo tun jogiɗen hande ɗo ɗi wonɗen e golliten en ala neɗɗo politicien jo wonɗo e wallitade en ala on opérateur économique jo wonɗo e wallitade en ala kañum kadi on organisation mafieuse wonɗo e wallitade en ko yimɓe tawɓe fi lagine on hino muusude ɓe ɓe ɓiiri ka ɓe jogii ɗon woɓɓe ɗawa ɓiɓɓe maɓɓe ɓe nguure maɓɓe fi wallitagol en ngo cippiro ɗo no wawire yarde yeeso hanino noon hande ɗo watta en jogo ka jogiɗen fof maren feere nde marɗen ɗen fof hara ko minen arata aɗano en ɗin ɗo tawa kadi ko sifa ɗiɗo men woni heɓude no muusi no metti kono daranagol fi allah on ko ɗum ɗo kañum kadi arayi on tigui habboto e muɗum en torike noon allah nde yewtere nde wonɗen e wadde ɗo yo nde batting en torike hande allah koko tawata en joɗanike ɗo fi yewtugol yo wawu huɓɓindagol ɓerɗe meɗen ɗen hara ɗe tikkali pandi wawen yewtude jama on nana fama yewtiren hakkil jama on kadi heɗoro en hakkil en toriki allah mi hawrito e sawaba ko mi yewta kon en toriki allah onon kadi on hawrito e sawaba ko wonɗon e jentitade kon si ɗum ɗo waɗi yetten allah kanko tawɗon ko kanko woni ko hawrintinimi kanko waɗi onon kadi hawrito ɗon andintinen koko wonɗen e wadde ɗo haysi mi sikki haysi mi kongi on ɗo na ngaygu mi woni e waɗirde na yawre mi woni e waɗirde ko muuse mi jogii mo tawata ɓurɓe moɗon ino mari sifa o muusendi komi jogii ɗo joni noon ko en luttuɗo tun e wowlidirangol ko welata en ko nga ko en luttuɗo e mumidirgol ko en luttuɗo tun e waɗidirangol fenade ko en bulidiran ɗo tun o en wata wadde ɗum hewti ka tawata hande kadi en wuppa e laaɓa petum si tawi noon mi ar faljude e nder konko moni e yewtude mi oñi e moɗon haray ande neɗɗo o timma jogorelan hakkille moɗon ɗen awa andi toon mo kala ino mari nokku mo tawata haray si hewtiɗon kanko kadi o wawata huɓidade hoore makko jogorollan on tuma hakkille moɗon ɗen haro darali min kam mi fewdiɗon e sina ɗiɗo fof
hiɗe wawi darode ko laaga woni essayde aray noddugol lan ɗo ni mi yi aray o yi joni message ji ɗin warti ɗo mi anda joni noon kono aray ɗum ɗo wawirta gasude foye mum miɗo lannitade introduction daren se wawa mo ƴettude ɗo par ce que hanino ka o ara o waɗa yewtere nomi wiiri noon si tawi mi ari faljude haray ande ko min neɗɗo mi timma haray wurtanelan konko tawata haray mi aalike muɗum mi oñike wawon andandela mone an o hara on darali komi sikki ko daron ko sikkininmi ko hara on darali hayre tappude on nden daron ƴettuɗo nden hayre tappide ko ɗum mi faala yo watta yila si tawina ɗiɗo fof ande seytane si mi duppi ko kanko duppinimi si onon kadi on duppi on yiyaali muusendi ndin o yii ko muusi on kon onon hande kanko aray woni ko adi duppini on ton en toriki Allah noon yo dandu en bone makko woni min wonɗo yewtude on woni onon wonaɓe yewtede ɓen en toriki Allah yo waɗu deƴere ka ɓernde meɗen o uddita en hakkille ɗen ko yeññana en fondo on fii en yiwu anden ko fii meɗen wonɗen cippirande ɗo na fii goɗɗo si a dartike hande ko wona ɗo ko hoorema dartiɗa si a nootike ɗum ɗo kadi a wallitike ko hoorema notaniɗa en toriki Allah noon yo Allah waɗu nde yewtere nde tawata si mi fuufi nde mi fuufa e ndi leydi ndi tawata ko yorunondi Allah wurnintina ndi on tawɗon ko kanko woni e saaƴinde ndiyan o liɓa ɗan o hibba ɗan e hoore ndi leydi yorunondi ndi hecciɗa o fuɗina e mayri konko nafata amin ya rabbal alamin haray ɗo mi anda ko no warreten ɗo fi ƴettugol mo kanko Laga Diallo par ce que haray so ari ɗo ko ɗon ɗon ɓurata haray moƴƴude idi tawde hara ko audio ji haray mi heɗintinta en ɗo joni haray habbiteɗo mi dara simi wawa mo hendade ɗo mi ƴettamo ɗo yewten par ce que question ji ɗin kam miɗo jogiiɗi ko kanko tun no wonno haade wawal humpodirde e muɗum haray sendite noon moƴƴa yewtere nden fiyo nde wawa hewtude jama fof andintinen ko nde moƴƴoɓere wiyetede tabital pulaku Guinée nde tawata ko kañum Alaji Ousmani Fata ko balde wonno poɗodirde e mayre kamɓe e docteur Abdourahmane en iɗen andi no yawoyno ha sengo ka sukaɓe ɓen tawi hande kadi ko hakkude Ceerno Yaya e Ousmane Tanu e winneteɗon Oumar Mouktar 007 mo noddirten ɗum joni noon waɗuɗon ha ɗum ɗo fuɗɗi fi sengo ka sukaɓe ɓen ko wiyeteɗo Laga Diallo ara miɗo darde ɗo simi hendotomo o ara o yewta en ɗo seeɗa yer ko humpiti comme battande nde nanonoɗen ɗi audio ji ɗi nano ɗon ɗimi yettitoto e muɗum ɗo joni inchallah ara joni miɗo darde ɗo simi hendotomo kanko Laga ara jogite ɗon kono na ko si feƴƴi Laga ɗo jaɓala e sonugol koy jaɓala e sonugol few yafe si tawi no woodi humpun ok soni joni ok soni allo waaleykum salam warahmatullah Laga nala toon allo mi andinama miɗo an direct ɗo ni ka nodduɗa ɗo miɗo an direct iɗa andi taw miɗo ƴettuma ɗo ni iɗa an direct oui min ni abo mi ittata o wota allo min ni miɗo an direct ni mi ittima joni ko wonɓe waɗma kon kaw parleur fi a wawta o andude miɗo ƴettuma an direct ni par ce que mi yiya retardiɗo mi anda kon ɗo waɗi ari kaari aɗani ok exactement kono contrairement e ko sikkuɗa ko nakanadami woni fewndo ni par ce que mi yiya windi ka message ɗa na kadi 5 heures woni hakkude meɗen ya 8 heures de temps ka mi woni toon ya 8 heures de temps hakkude meɗen nakanadami woni fewndo ni miɗo wawma wadde haut-parleur on ɗo joni ni fi en fuɗɗo émission o ok awa joni habbo aray waɗɗo hito mi dara si yimɓe ɓen no nandema ɗo taw moƴƴa sino laaɓi hiwro jama on ɗo taw Laga Diallo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jamaatul muslimin waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh habbo mi dara commentaire ji wonɗi e ƴawde ɗin si yimɓe ɓen no nandema moƴƴa par ce que normalement koye arnu intervenant mais a bloqué lan ka messenger pourquoi andali donc mi windama ka messenger no andi sira ɗum ɗon wona ɗuma simi mi winditike bon laati a ɗuma naaki ko ɗum waɗi simi bloqué andi ɗum ɗo wona sir no wawi wonde ara ko wonɓe siratude compte jima ɗi gaddanami ɗuma ko ɗum waɗi simi bloqué anko ko dadis kon si waɗi tun tongike seeɗa ti bloc
Okay. Ala komen ni men hetinale ara men susali ta kwam. Ok, on compte ɗo le pourtant imo certifie ayi kadi ko photo a woni e makko kono c'est pas grave fewndo windi tan ɗala ngari on tuma mi naati e réunion ji koye réunion ji tumi woni ko ɗum haɗi mi wawa yiide mi yiya inni ɗon tan 2 minutes on tigi javaki tiba terminé le compte waɗuɗa ɗum fo e muɗum garay ko saɗi maɗa ko tooli yimɓe ɓe inino nandema moƴƴa mi andina jama on ko Laaga Diallo woni e yewtude ɗo e wowlata on to jooɗi e hoore windere nden kono fo e muɗum en noddimo hannde ka ɗerol meɗen ɗo fi e mattodu e makko haray ko adi kon taw monsieur Laaga Diallo ko hombo woni Laaga Diallo simo landike ɗo mono faala humpitade ɓay buynani inde Laaga fewndo ka fi affaire o tabital pulaku fewndo alaji Ousmani Fati ɗo buy wowli inni ko awwoni ko fokkintini fi affaire o tabital pulaku sukaɓen ɗo yen arde ɗon noon taw yeetimen ko hombo woni an Laaga Diallo inde nden taw ko Laaga inde anden ko Souleymane village natal an on ko Laaga yettode nde woni Diallo. Ok, donc ko Souleymane Diallo iwɗo e ngo hoɗo wiyetego Laaga. Aywa Mali emberen. De la ville. Très bien. Ok, Laaga Diallo simo inni yon sifo présente on hoore mon e jama on fiyoɓe andu ko hombo woni on kon ɗum marɗon ko ñogginoto ɗo yewton fi moɗon fiyo jama on andu ko mboni Laaga ko jombuɗo o jomba duuɓi no towi kon ɗum woni e wadde gurdam makko kono tawiri ɗo hande fof nani fi Laaga si fof anda fi Laaga kono buynani fi Laaga. Nam Laaga Diallo c'est un jeune ko suka jogitiɗo 32 ans bon donc jibinaɗo e nder Mali e mberen bien précisé ka wiyete Laaga gueɗal jo Allah ji Mouhamadou Koulabiou Diallo. Bon donc aray golle am min ko justement affaire carburant mi gollata wona wonde mara ko goɗɗum ngo e ɗimmiten ngel ko honɗum waɗi haa si yimɓe ɓen andinmi je suis un jeune ko mo tawata hara no yiiɗi communauté mum on no yiiɗi yo sukaɓeɓen ka communauté mum fottu avanta poola minna saria e goonga ka leñol muɗum accina jaggu e ngaygu e haasidaku ka communauté muɗum c'est à dire ka leñol muɗum ko min wiyete Laaga Diallo ko min woni initiateur jeunesse tabital pulaku Guinée Conakry. Très bien. Min e ɓeɗo fof fuɗɗoduno affaire o jeunesse tabital pulaku en aray ɗon joni haysi en hawjali ɗe mari ɗo ka yewtengoy saabu jama on ino falno nande hitomo min tigui miɗo humpano moƴƴa andugol ko honno woni juɓɓudi fi affaire o tabital pulaku ɗo en arde ka sukaɓen taw tokken taw ka tawi ɗon on holli ko paykun saabu duuɓi 32 ko paykun noon on heɓal taw kala kelle fu e ɗimmo on no woodi heccuɓe on kono malgré ko tawata duuɓi ɗin ɗuuɗa hiɗo yiɗi fi leñol mum hiɗo yiɗi fi leydi moɗon justement fi affaire o tabital pulaku inde mon ari moƴƴa Alaji Kabiru wowli fi moɗon Papa Diame wowli fi moɗon mi profita ɗo kadi mi hiwro on haray fatude Allah hinno Alaji Ousmane Fata ko balde fewndo ɓe faati mi nanno audio moɗon on tuma ɗon bojja moƴƴa tawi ɗum hino sunini on moƴƴa noon fi affaire o tabital pulaku tawo ɗo yen arde ka sukaɓe ɓen yeete men fuɗɗode ɗum nden e ko honno on noon Laaga yollorɗon e ɗum ko honno woni ka faamoɗon e ɗum ɗo. Naam, yo gandi min komi heɓaɗo entre les éleveurs moi je suis un éleveur yaako ɗon noon komi ne'owo dammi pullo ne'owo c'est-à-dire ɓantowo gaynako jooma dingira gaynako ko ɗum mi finiri mi tawri mawɓe am ɓen gaynako e janngugol alluwal ngal bon donc kono mawɓen kamɓe kadi ɓe jannguno ɓe janngi ka sengo islam ɓe janngi kadi ka sengo annasara moƴƴa kono ñande goo meɗen jooɗi babay ngamen wa komi mandotoɓe hari kamɓe ɓe heeɓi duuɓi 87 bon donc ñande goo meɗen jooɗi ɓe inni tawi miɗo mari à peu près 9 ans ma 10 ans ni ɓe inni are men ari men jooɗi men hewti ɓe wi wo an mi inni naam ɓe inni an ƴettu inde leñol ma ngon ƴetta inde hoɗo ma ngon jogitoɗa ɓe inni wo ñande goo aroyay haalugol fii leñol ma ngol e fii communauté ma on c'est à dire communauté ma on ko ɗum français wiyata communauté ɓayi wo ƴettu inde hoɗo ma ngon suɓoɗa gollal ngol leñol ma ngol ɓe inni an wata jaɓu gollal ngol ko woni won sowona leñol ma ngol min ni ha boom ɓe inni ɓe inni ɓiɗɗo kotirawo amen goo ɓe inni an janngu annasara an sa janngi annasara a hikkoyto ɗon ka kel bon ɓe sattini men fof andi wano mawɓe menen bon c'est pas la peine arayno yewta toon piiji gono toon kono sa yeehi Mali e mberen
a hewti a wi'i honto taniraɓe Alpha Yacouba laagaɓe woni ɗo ɓe naɓete ha ka village natal amen walla Saykou Aliou laaga bon donc ɓe mi landiɓe minni baɓen e nder ko wiiɗo yomi suɓo ɗo ko honɗum ɓurani on yomi suɓo ɓe wi suɓo gollal tabital pulako minni tabital pulako duuɓi an ɗin hewtanal ɗum ɓe wi fuɗɗo gilawa ɗo o waajede ko concerni tabital pulako kon ɓeni e zamanuji dare waɗon donc fewndo jogino ɗon duuɓi sappo hari déjà fi affaire tabital pulako no yewtede iye tabital pulako na hande créa ko Alpha Oumar Konaré e ɓeygu makko Mali créi tabital pulako en e Elage Alpha Amadou Cour ko ɓe ɗo créi tabital pulako mo anda yo andu Alpha Oumar Konaré e ɓeygu mum e Elage Alpha Ahmadou Cour hay Buhari Nigéria no tawa e créigol tabital pulako président Buhari général Buhari emo tawa e créigol tabital pulako fi kala on mo anda yo andu bon donc kono adiɗo adaɗo lamminede ko wiyete tabital pulako international kon e nder windere donc ko Elage Alpha Ahmadou Cour Diallo mamou ɗum hawri e hitande on non ça fait longtemps ɗum ɓooyi ça fait longtemps mi bannaɗo kaydi jiɗi kono andi ella ala ɗum ɗa haari mi falno tu wadde on précision ɗon hollugol ha on to gibineɓi ɗon dartanigol leñol mon ɗon dartani tabital pulako si tawi ko terlen ka joggino ɗon duuɓi 9 ha 10 ɗum holli aray wiyen ko terlen 2003 ɓay on wi hande ɗo ko duuɓi 32 woni ko jogi ɗon ala kulli haal hi mawɓe gontumata ɓe wiitade hiɓe hitade ko waɗata kon ɓe sappi onon koyon wonno dartantoɓe leñol muɗum hi joni noon onon on tawano ɗum e payku yagal hari ko dongal tiɗugal noon bon hari wano fayda affaire leñol men ngol andi Fouta divisi no dans les années 80 selon ko men nani kon bon donc ɓe inni wo ɓay Fouta divisi ke ɗum muusiɓe moƴƴa kamɓe tigi ɓe inni wo mawɓe Fouta ɓen fof divisi no wano fewndo ka o jeunesse tabital pulaku divisi ɗon en 2022 andi so a ndaari ka divisano ɗon kadi dans les années 80 e ka o affaire tabital pulaku kadi arano ɗon fayda c'est la même chose ayi par ce que on say kadi ko mawɓen e cadre ɓe ɓen addi o division hakkunde communauté on bon donc sakkitorum ɗo kadi sa ndaari 2022 ɗo ɓay fi ɗum memminama ko mawɓen e sukaɓen addi division on ɗon en toñata cadre ɓe ɓen fi hon ɗum mi nani boy no inna ɗo o hajji alimatu no tawa e affaire o tabital pulaku en aroyay ɗon taw en hawju ngesa mba yehendo mba waalori noon taw ari ɗon yewtude fii e fuɗɗode fi affaire tabital on wan onon ko honno yollorɗum emo andi ni ko mawɓe ɓen acci halfinde on wondema ɓe maaki on tuma kamɓe tawi ɓe wawi yiide koko wonɗen ɗo e muɗum Allah holli ɓe toon e no tawata en wawata sifade ɗo wondema si hewtoyi e saayi aroya tawata ko kañum laaga Diallo yewtoyta fi ɗum ɗo hi joni noon koye hitande honde ɓayi Alaji Kabiru ka yewtere mabɓe wi ko 2016 fuɗɗi ɗon yewtude ɓe kamɓe fi ɗum ɗo yewte en ko honno fuɗɗorɗon noon ɓay duuɓi ɗin towi seeɗa nodditude makko baɓe fi o affaire tabital pulako e ko honno kadi ɗum pooɗiri hakkille moɗon bon donc ñande goo mi yawmi jooɗi mi yii piiji ko woni feƴƴude ka leydi men kon envers 2015 mi yii piiji ko woni feƴƴude e fait communauté men on kon mi tawi no satti no yurmi no metti sifade on ɗum noon ɓuri mi muusude mi yii probléme no memminino ka men soi disant o affaire politique ka ɓe warno o jeune jo wiyeteɗo Jakariyaw aɗaɗo wareede on ka manifestation tan Alpha Condé 2011 mi ndaari mi eti 2011 mi etidiri hakkille an ɗen mi tawi o ko toñaɗo bon donc minni ko ɗum o suka fellira men enquête ha tawi komi pay ko momi landi o mawɗo momi landi o nano kañum bon donc ɗum ɗo andami na bomɓe na himinni ok ɓay noon yahoyi ha feƴƴi 2011 noon tawi wargo ngon joni ɗuuɗi ari han 2015 iwoyi ɗon ari han 2019 han 2018 han 2016 bon donc no e 2016 on hakkille ɗen hari arti hakkille ɗen inni bon donc mawɓe yewtanno fi o tabital pulako à partir de maintenant miɗo duwa débrachade e piiji ɗin fof mi jokka fi tabital pulako mi anditi message mo mawɓen accatnomi on mini bon donc simi acci on ɗon haray mi acci toɓɓere ɓurde e janɗude nden e ko woni kon ka communauté meɗen par ce que wano min galle kamin janɗi ɗon hiɓe considéri communauté on considéri haala communauté on e histoire tabital pulako on ɓuuri milliard iɓe considéri ɗum ɓuuri kanŋe e jaman ɗum ko ɗen galle ko honto koye nder Lagine koye nder Seyru région on ɗon
ko nder Mali e mberem. Okay. Ko nder Mali e mberem fammi ko nder Mali e mberem. Okay. Ko nder Mali e mberem. Ariete laga ɗum. Ɗum noon na laga ɗum ɗon ko bara fop ko noon singori. District on no woniri noon bara. Ko noon singori. Menen ɗon depuis ka awwal gollangol tabital pulaku on ɗum ɗon no wela men ɓuri piiji ɗin fof. No waywa sa daari histoire ji futa ɗin c'est à dire sa daari men ɓe mbawɗo ɓe préféri pulaku on ɓuri piiji ɗin fof. Sa yi ɓawo ɗo hari en yawa ka wana ko mawɓe winomi mi gollan tabital ko mbawi mi posiɓe question. Ɓe wi sa yi o yawaka e tan amen o yawa mawɓe amen yawaka e tan amen menen kadi ko tabital pulaku on hikkina yeeso ko ɗum ɗon sembina ko ɗum ɗon waɗi doole communauté men on ko ɗum ɗon hokkata e respect teddungal. ɓenni kono no ɓe woni yiirude ni jannguɓe annasara fulɓe ɓen c'est à dire ko wiyete kon le multipartisme ɓenni gila ɓen ɗon ari ka communauté men ɓe addani en wargo ɓe addani en ƴiƴan ɓe addani en soñja ɓenni o si tawi woni noon ɗum ɗon iwa wona e maɓɓe kadi iwata fi hon ɗum kamɓe ɓe naadi ngaygu ka ɓerɗe maɓɓe ɓe naadi ngayguli e hoore mawɓe meɗen ɓen politique maɓɓe on ukkidiri mawɓe fuuta ɓen fof ɓenni ko wawata ittude ɗum ɗo wo ko tabital pulaku ɓenni il faut jokken pulaku men on daren no pulaku men on ɓantora si ɗum ɗon iway ɓenni sina ɗum pullo ko o janggi wo ko o janggi ko o wawi wo ko o wawi ko suusi wo ko suusi o wawata dartade adversaire ɓe makko ɓen fi hon ɗum o jokkali histoire culture tabital pulaku makko on ɓenni so jokki ɗum ɗon tun alamo ɗen joto alamo hulata haalande gonga alamo takkanto ɓe wi kadi sa felliti gollal pulaku ngun hara yo wa'u wasi tawi woni ya andu ko jihaadi wonɗa yaade fi hon ɗum kala gollanowo pulaku on ƴettata ko wiyete couleur reedo naada e nder ɓanndu makko ndu ɓe wi kala ko tawɗa ɗum ɗon ko gonga ko réalité ko ya yewtu ko ya wowlu wona ya suuɗo wona ya takko ko annduɗa na gonga kon wata nunnu ɗum ɗon sakko ɓanna takko ma par ce que pulaku ko ngalda e ɗum ɗon ayi joni noon ɗum ɗo ɓe waɗi ɗon hari mbajuji labaɗi ɓe wasi kañum kadi ko tawata ray ko ɗum won ɗon gollitirde joni noon tabital pulaku créa en 2002 koko wadduɗon ɗo ko terlen 2003 ɓay ko 93 aray woni ko jibina ɗon se waɗi aray calcul on ɗo joni noon ko fewdo fuɗɗi ɗon ɗum ɗo ko homɓe ati ɗon ɓatade ka bange towuɓe duuɓi fiyon fuɗɗo ɗum ɗo waɗon noon konko tawata ko mawɓe moɗon ɓe wonno ko yamirno on payku yaga. Très bien. Mi fuɗɗori ɗum ɗo Elas Badru Labbe mi adi disade ngol konngol Allah hinno madan hajja hajiratu balde bon donc wano bappa muktaren ko andunoɓe ɓe madan hajja hajiratu balde ko yummiraɓe tawoɓe no wakkilane no leñol ngol no yiɗi leñol ngol no yiɗi leydi lagine ndin fof no yiɗi o communauté men on fof hetto bon donc ɓen mi adi disade ɓen ɗon diisi Alaji Badru ɓe hollidirimi e Alaji Badru ka téléphone ɓe wi yo min yewtu ɓay min yewti mi holliti Alaji Badru mi wiɓe ara e teddungal mum affaire tabital pulaku on min faala yo newnan sukaɓe ɓay gila indépendance waɗi onon mawɓen hiɗo laami ka alma makuji ɗin ino yaade yaani ko wiyete kon royaliste lontodiro si goɗɗo maayi ko ɓiɗɗo makko artata ma si goɗɗo go maayi ko oɗa artata minni kono ka pulaku ko contraire ka pulaku sa laami ke 4 mandat goto a pari normalement déjà ko ya immo fes wona ya arta bon donc minni kono wano kamɓe no ɓe woni nawrude alma makuji ɗin ɗum noon ɗum ɗo wonti royal goɗɗo suusata wowde minni wano ka coordination ko ha on tigui maaya ɗum ɗon ko ɗum woni ka accord Fouta Diallo ɗum ɗon goɗɗo ittata gila coordination ji ɗin créa gila Alaji Saykou Yaya Bari en créé minni kono wano ka jeunesse tabital pulaku lontodira e waɗay ko ɗum kadi addi ha minni si ɓe waɗa ɗum mi daaru mi tawi ɗum ɗon si jeunesse on fof fotti ɓe yiiri goɗɗo ella ɓe haɗimo o accali yimɓe ɓe jeunesse o yiltoto ɓaawo makko si jeunesse o yiltike ɓaawo on tigi ara yanden kadi on tigi wawata soñjude mawɓe Fouta ɓe walla o soñja sonnaɓe walla o soñja suka aray doole ala doole heɓotako ɗon aray doole heɓatako ɗon e en même temps kadi ko honɗum adduno ha mi ɓay mi calculi piiji ɗin fof ɓe landimi noon ɓenni si ɗum ɗo créama ko honɗum en ɗum wonata minni ko adi kon koyen uddutu banque honɗum woni on banque ko tawata kon hande fulɓe ɓen enen fulɓe Fouta ɓen gila hettuɗen indépendant depuis le 2 octobre en 1958 addi hande walla wiyen tun depuis le 2 octobre en 1958 jusqu'à le 22 août en 1966 on nanuno mi sikki déclaration Sécuré on o déclare no kon e hoore ɓiɓɓe fulɓe ɓen kon minni sa yi sifa ɗin piiji fof waɗi beaucoup de cadres sont maire beaucoup de responsables sont maire yimɓe buyi perdi gurdanji mum ɗin hay sona fulɓe hara naturellement ko guinéen ɓe
koko tawata kon tabital pula ko no ɗuuɗi ɓe jonnidira juuɗe ɓe jokka en ɗan ɓe jaɓali jokkude en ɗan minni ko ɗum ɗon fof waɗɗata ha sen jokki en ɗan tawa sifa ɗin piiji fof jaggu e jaggede e toñede wawata ñiiɓude e hoore guine en jo ñiiɓata kadi e hoore pullo ñiiɓata kadi e kala ngol leñol kameɗen par ce que fiyon ɗum ko enen woni majorité enen sa daari ka leydi men iɓe représente 64% ka nder leydi lagine fulɓe ɓen fimo anda yo andu ko nanata ƴeetoma ko nanata ɗo hiɓe innama le peul se représente 44%. C'est faux arti faux a faami les peul se représente à 64%. a faami ɗum faalaɗo o yo jaɓu faalaɗo o accu hino ko famata kon go'o taw pullo ƴettata kaydi pullo jaɓata ƴettude kaydi donc non woni e nder communauté o men on si ɗe représente 100 ko 20% ma 15% ƴettata kaydi malgré tout on 15% e 20% ƴettoɓe kaydi ɓen ɓe wi hiɗe représente 44%. e ɗimmitel mum si a ndaari leydi men ndin no waalori noon ɓe daroɓe inna o la langue le plus parlé à la maison en Guinée c'est la langue pel ɗum wona yawagol en noon ko honno ha hande ko honto yawɗa e leydi nanɗa la langue le plus parlé à la maison wala Guinée ɗum goɗɗo nanata ɗum sina ɗum langue le plus parlé en Guinée c'est la langue pel a faami en contradisata ɓay Guinée ala langue nationale ko langue officielle ɓe mari ko langue français woni langue officielle kono Alpha Condé ko ari kalamo o wino o déjà o changi ɗum o waɗi la langue malenki koko Dumbuya kadi arti ɗo ko transition kondetuma wowlu ene o wowli ɗum o wowlitike o waɗi ɗum o waɗi ɗum hay e programme ji makko hay ka journaliste o inni o changi kanko langue national on o waɗɗi la langue malenke a faami o wi hunko on jange en contradisata fi hon ɗum hunko ko e nder leydi ndin jeeya goɗɗo ataɓe ittude nder leydi ndin kono ɓaynaɓe majorité goɗɗo wowlata tan haala maɓɓe ɗon fof yiɗuɗo wonon faalaɗo on wawi wowlde nara sisiyagal kono si a ndaari lagine ɓay capital ngal ko sosoɓɓen tawa toon dans les conditions normales ko langue soson tuwa wowlede ka langue capital meɗen fi hon ɗum ka capital ko kamɓe tawa toon koko ñinna kono noon si woni ko saria on hara ko saria on gollirte c'est la langue le plus parlé qui doit être la langue nationale ko on langue ɗon doit wonde langue nationale leydi on ɗon mi anda so tawi woni no woodi kadi haray ko landoto ɗon fayi wayno fayin en tokkita e ɗon mi weltike déjà no wonɗon e waɗirande en wottaari ka on anndi ɗum ɗo fof en alal taw yewtere nden tigi tigi ko tawata kon ɗi hitoji ɗi nanuɗen ɗo kono on anndini en ɗo ko mawɓe ɓe wonno ko hiitino koko ɓe wasino wonɗon e waɗude holluɗon kadi ko tawata ko gonga momin tawti on e muɗum fi tapital pulako hande ɗo sima mi arta noon ɗon kadi e mon yaafo ɗon mi arayna wajitugol yewtere muɗon mi hollutuno Elage Ousmane Salloua ɓe waɗi kaydi mi holliti Elage Alpha Amadou Kourou ɓe waɗi kaydi min holliti mawɓe Fouta ɓen fof mi noddi Elage Kabir mi holliti ɓe on tigi frère Tola kon acciti hakkille ancien page mon on mi contactuno on gila en 2017 mi windani on ɓuuri laabi sappo mi contacti on ɓuuri laabi sappo kono on saytay déjà on accitata numéro mon on 2017 hari on tuma hari mi yaltitale jama on haray no gasa o haray ko page go wonno ɗon ari windande on par ce que o créé page go ko 2020 ko entre non mi sikta no gasi ella ala konko yewɗon ɗon on andi min kay kabi yaltitani jama on ko 2020 jama on andi mi hari miɗo e golle goy miɗo humpiti hari pijigo konno waɗude kono hari on tuma miɗo ka gundo hari mi yaltitale kene fo e mum miɗo jaɓi wondema ɓay on fokkintini ɗum ɗo woɓɓe yeetinolan entre 2022 yimɓe yeetinolan ɓe yewtayno ɗon e muɗum ɓe landino ɗon fi ɗon falano en humpodir kono tawi onon kaka whatsapp tun on tuma jogui ɗon ko ɗum adi wawa en humpodirde ɗum ɗo miɗo jonniti on ɗon ɗon ko gonga ko non woniri joni noon ɓay on yewti Alaji Badrou on yewti Alaji Ousmane on yewti Alaji Alpha Amadou Kourou taw ɓen ko kamɓe tigui ati wonde président o tabital pulako ɓay sincama ɓe waɗi duuɓi 17 si ɓe folla sappo e jeegoji ɓe folla koko fokkintin ɗon ka fokkitugol mon iɗon anditi hitande nden ko hitande honde fokkintinɗon ɗum exactement 2022 ok donc Alaji Kabiru yuno kon ko 2016 ati ɗon ɓe contactude ɗum ɗon aray ko fi goɗɗum go non aray contactuno ɗon ɓe ko
ko justifie capital pula ko on fokkono ko jama on gayni mottodirde ko 2022 okay fi suka ton fuɗɗa hollitede ɗon ara kaka mawɓe ɓen tigi tigi fuɗɗa hollitede ɗon kamɓe mawɓe Fuuta ɓen ara wana en itta Elhadj Kabir itte Mody Sori Bari ara ko mawɓe Fuuta ɓen tigi 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 Elhadj Ousmane Salloua kamɓe koɓe fuɗɗa hollitede ko en 2019 kono e nder maɓɓe kadi noon kamɓe mawɓen fof koy ko jaɓunomi sutenude ko écoute konngol angol jaɓimi sutenude won ɗon kadi mi sittanayi on adimi jaɓude sutenude waɗa kadi e teddungal e muɗum ko mawɓe ɗiɗo goy ɗum ɗon adi appetude ɓe jaɓa ɓe weltora premier position on ko Mody Sori Bari Bruxelles baba en sori ɓe appettuno ɓe écoute tun kamɓe ɓe wi min miɗo sutenuma miɗo tawtumami ɗo tawti o jeunesse on jonidir juuɗe ɓe wi ngi ngay nguyi e ngi yawre yi foppo ko tawata comptable pula kon jooɗaki ɓe wi félicitation kamɓe ɓe tawtuno ko hikki ɗon ko Elhadj Ousmane Salloua Elhadj Ousmane Salloua ñande mi hollutunoɓe mi hollutuɓe tum ɓe wi haysi a ala moyen hara a ala infran ko ɗum ɗo waɗire ɓe wi si ɗi kuti 10 milliards mi yoɓay ɓe wi min kadi miɗo tawti ɗum ɗon ɓen ɗo ɗiɗo ɓe takkanoki ɓe taraki ɓe holliti kadi Alaji Bano fita Alaji Bano kadi watti à 100% kamɓe hiɓe dakkoy Allah inno ɓe yaafo na yaarekila ko on tawi Alaji Mamadou Lawal e Elhadj Kabir ƴetti mbuuɗi mum yoɓi iwi États-Unis toon ɓe yehi ɓe jippoyi quand même Elhadj kaali iwri Angola yaɓe en jeune wonɗo Soudan du Sud momin jammi Soudan du Sud on kadi iwno Soudan du Sud ɓe jippi quand même ɓe yaadi kamɓe ɗon ɓe yiidi e Elhadj Tano ɓay ɓe yiidi e Elhadj Tano ƴetti ɓe naɓi ɓe ka Elhadj Alpha Amady Abdoulaye Tano goto Elhadj Abdoulaye Tano goto e ko suka mo tawata ko ɓurɗo e wakkilade yiiɗude kañum kadi communauté men o woni Elhadj Abdoulaye Tano goy ɓay yimɓe ɓe gandama ɗum noon mbimi wayri yewtude c'était en 2022 kadi goy ka on tabital pula ko sakano ko on say kadi mi wayride kono Elhadj Abdoulaye Tano ko neɗɗo mo tawata yanganike kañum kadi tabital pula ko on ɓay mi yewti fi mum mawɓe yewti à 80% miɗo wawma wiide ko kanko ɓuri dogande programme on fokka men ton en 2022 kanko Elhadj Abdoulaye Tano e ceerno Yaya min hollidirama e makko min yewti e taymo France komin hollidirama e yewti min darni ɗon min inni ɓaymo kala adday woni kaydiji mum ɗin ɗum ɗo wona sutenugol goɗɗo on ɗon ko vote si tawi woni votama gañoyi ɗo ono wawi joɗade kono e nder ɗin kaydiji kadi addanoɗi fof ko adduno dépose candidature mum on ko ɓe ɗiɗo goy ko Elhadj Abdoulaye Tano e ceerno Yaya Diallo aada ɓeɗo kadi hay goto addano ɗon kadi kaydi koko nanaynoɗa ɗo ko min créé o tabital ko min woni e o tabital ma ko woɓɓe nayno ko min woni président fof ko joguino ɗon wonno ɗon yimɓe ɓe mawɓe Fuuta ɓen valide ɗi programme mum on ko Alaji Abdoulaye Tano e ceerno Yaya a famude on donc ok donc 007 on humpitaki fesfi makko kanko déposano candidature o hollano manifestation intérêt fuu seeɗum musi onno frère Tola e goɗɗo kala ko tawata sa wowli e ɗa andi yawmal qiyamati ko ɗum ɗon landiteta ɗa wowlu fi ɗum ɗon ko yimɓe ɗiɗo pat présentuno candidature mum on e fi capital pula ko jeunesse Guinée Conakry min hay min mi wiyano yomi dépose candidature mawɓe Fuuta bus wino ɓay ko an fuɗɗime min de lumuradu dépose fi candidature opposant ɓe ɓen fof kadi fulɓe ɓe wino mi dépose minni no mi tenata fenko ɗum fi hon ɗum komi pay ko ngoo ɗiɗi e miɗo anduno argol ukko e hunde tun ara non si tawi woni na Allah yawma fabade wonata facile ɗum kadi ɓe wima tum mi présente o min mi hokkelan 2 semaines ñande goo mi ari mi waali jemma ni mi hoyɗi bon donc lan immi lan ƴetti fiilwol jokki kammu ngun dow bon lan ƴettingol fiilwol ngol wonde comme ko wiyata ballon ngun ni bon mi lansi kungara ka mi lansuno kun ko noon mi dogiri mi jokki awo kungara e ballon on no yawde ha cukkoyo ka c'est-à-dire ka ɗum ɗo ka tintimal nangue woni ɗon ka nangue woni ɗon on donc yehi ha cukki ono ɓay yehi ha cukkike ka cukki ɗon min mi aretano ɗon on wattu ɗon kadi ka cukki ɗon ɓe wi ɓe wi a muutoyke min ni ka koyɗol ɓeyni kono ɓa hewti peu importe ko falɗa ko hewti ɓeyni kono amen aretete min ni a bon ɓeyni ɗo ko Allah kasi yawnay ma min ni ok ɗum ɗon ka koyɗol ɓen ko ɗum mi finoy ɗum min mi Alaji mi tawaka mi tawatake ka ɗum ɗon mi tawatake ɓeyni a bon min ni ɓeyni a tawatake min ni ɓe busli ɓe pose question ji mawɓe ɓuy min ni noon mi tawatake
min e ngal ɗo acce woɓɓe goo ko aroyta mi participa e ɓeyni awa kadi probléme ala kono wano élage kala winoɗoma on ɗon goɗɗo présenté ke ɗon ko tawata rana ceerno yaya élage ablay tan ɗum ɗon ara yon tigi wowli ɗum ko welata ɗum ɗon on go'o timmiten ngel élage badrou si ɓe wi'i ɓe hollitano ka fi jeunesse capital pula ko ara ɓe toñi ɓiɓɓe Fouta ɓen fof ɓe toñi jeunesse Fouta on fof fi hon ɗum ko kamɓe ada hollitede élage Ousmane Salloua wallahi summa wallahi billahi wal kitabi ko adi andude fi jeunesse capital pula ko Fouta Dialo ko Alaji Mamadou Badrou Ba laɓe na goɗɗo goo dey hay Alaji Bano ko kamɓe adi andude yo gelade bon donc kono ɓe innano men yeehe holliton Alaji Bano koko yewtere nden hewti élage Ousmane Salloua élage Ousmane Salloua wi namin ardi capital pulako Allah jamba Amadou Kour Allah hinnoɓe yaako ɓe wi ko élage Amadou Kour ardi capital pulako ɓe wi joni min contacta yomde makko ɓe wi min noon miɗo d'accord si o d'accord ɓe wi kono so o d'accord ali mi tawtata fi hon ɗum ko kanko laami nden toɓɓere ɗen sina ɗum simi immoyte mi wowli ɓenni yimɓe ɓe innayi ko min woni mo bonnante ɓenni Allah dan ɗum mi tawede ka o bonnante iɓe saare gonga en iɗe gadna ɗo ɓay mo wuudi seeɗa o maayi o ma ɓenni a nani minni mi nani ɓenni a nani minni mi nani ɓenni awa ɓenni kadi cadre ɓe ɓen fof a hollitay si cadre ɓe ɓen tawti iɗe wawi yaade si ɓe tawtali kala ka ella woodiri siko financement en finance ay siko famodiral e yewta e famodire hara sonko e powɗodiral waɗali min yawa ko ɗum boyi sikkuno wo ko élage Alpha Amadou Kour yaha Nigéria ko kamɓe waɗi on ko fo e kamɓe élage Ousmane Salloua itti élage Alpha Amadou Kour subhanallah ɗum wonanno élage Ousmane wonanno ɓe nawnare ɓayɓe andi élage Alpha Amadou Kour uttama yo capital pulako international ɓe noddimi jemma e 2 heures donc naku woɓe waɗi e hoore maɓɓe Sanusi déplacé iwi Nigéria ari han kamen hay goto andali o inni o faala yo élage Ousmane Salloua sutenumo élage Ousmane ko ɗon noddimmi téléphone mi ala ton en ɓe inni laaga minni na ɓe inni kala ko yewtaymi e fi capital pulako mi wattete fi hon ɗum ko a pay ko yiɗu ɗum communauté ma mi respectima ɓe ñaari gila jeunesse Fouta on mandi e maanda mi nanali heɓuɗo ngal pinal wigoli en organise jeunesse président jeunesse capital pulako eni ko ɗum waɗi simi nodduma min ni awa on jarama baba en ɓe wi Sanusi ari ɗo fiyo mi sutenumo o capital pulako international fiyoɓe heɓ ɓe wi mi tawatake ka Alpha Amadou ittete mi tawatake ka o bonnante ɓe wi Sanusi an e Alpha Amadou Kour ɗon fotonammi ko a pullo mo Nigéria ko pullo mo Guinée ko aadi fulɓe adnallah ɓen waɗi o capital pulako ɓe wi yehe si Alpha Amadou gañike on o jooɗitoto si a gañike Alpha Amadou a jooɗoto goto jattata on ɓe wi ɗum ɗon ko hakkude mon ɗon ɓe wi ara min ko ha ɗon marmi yewtere fi ko ɗum sa nani buyno inna ko élage tanu ma ko ceerno yaya ma ko woɓɓe iwruno Libéria ma saraleyo yaho e tawto e ɓeya fi bonnangol élage Alpha Amadou ɗum ɗon ko tooña junni miijo fi ɗum wallahi ko gonɗi aratanmi e gite quoi ko ɗum ɓe wiyay o angal andugol nafa ma ko nafata leñol ɓe wurmi quoi ok on donc e kamɓe jaɓano ɓe tawtano e ɗiɗi ok joni arten no ɗum ɗo fuɗɗori noon joni yeeyi noon ko waɗɗa ɗo fof noddituɗa jama on ha ɗum ɗo heeɓi nangi laawol ɗum ɗo fuɗɗi darade hande kadi ka wonno e nder hoore wonti hande kadi e nder horde ɗo jonna yimɓe sendita jama on fof andi fi mum ha ɗum ɗo huɓɓi jalbi moƴƴano kono après min humpiti kañum laaga yalti e ɗum ɗo kon ɗum waɗi ha si laaga sorti juuɗe mum ok koko tawi kon go'o ka aranum min mi wino ɓe forcé yo élection waɗe gañiɗo wo ƴetta ɗon on premier position min ni ɗiɗi si tawi woni min mi wona e nder ton goɗɗo arata to yenna ka mawmo ko baɓe Fouta Dialoɓen fof fotti min ni hino élage Alpha Amadou Kour hino Alaji Ousmane Salloua hino mawɓe Fouta ɓen fof kelifa ɓen hino Alaji Bano en fof ko hollitaɓe fi ɗum ɗo si ɓe ala toon geɗalɓe maɓɓe no toon min ni goɗɗo arata naata e nder nde mojobere ɗo yenna bon donc woɓɓe iwroy ka CIFD ka baba en sori bari wona baba en sori dey ko woɓɓe iwri toon mi wiyali ko kamɓe ari ɓayɓe ari tawi on say CIFD no sakiti ɓen ɗon fuɗɗi yennidirde nder toon woɓɓe kadi iwri e mojobere goo ka élage Kabir woni ɓe ari ɓen ɗon kadi ɓe yenni ko ɗum waɗi ha mi seytini mi pooɗi noon numéro ji bus si a landike nde ñande adinoɓe yiide miɗo pooɗa numéro ji ɓen mi haɗuɓe kadi élage Lawal e élage Abdoul Kabir Diallo ɓe ni wo acce argol tiwa ka mawɓe Fouta ɓen fof woni ga sukaɓe ɓen jaɓali ɓe wi acce argol tiwa ɓe jaɓali on say min ni hande kadi kala tiwtuɗo nder ɗo
mi pooɗa numéro makko mi yaltin ko ɗum waɗu noon ha ɓe fuɗɗi tiwde nder ton ko ɗum mettunoɓe nder ton jeeyaɓe ɓen ka mojobere CIFD e ɓen wontirnoɓe ɓen ka Alaji Kabiru ka ko hawre wonde nden hakkude ɓen ɗon ɗiɗo non ko hawre wonde hakkude CIFD nden kamɓe toon mojobere nde frère Sellou Dalen créuno France nden ko ɓe seedi ka CIFD woɓɓe waɗi CIFD to woɓɓe waɗi CIFD to ko ɓen ɗon adi addude probléme mum e wonɗo Corée du Sud mi annda ko Yaya mi annda ko honno mi yeggitinde makko ko on adi yawde créoya kadi mojobere nokku goo fayin min ni fi hon ɗum mi noddi Alaji Ousmane ɓe wi ɓe tawaɓe mi noddi Elhadji Alpha Amadou Cour ɓe wi ɓe annda mi noddi makko baɓɓen fof ɓe wi ɓe annda min ni fermoyonde mojobere ɗon sina ɗum mi yaltina taw yimɓe ɓe ga ha say fottoy ɗo wo son fottoyi e polémique ji mon ɗin ar ton son fottali onon wonon ton accon fulɓe ɓe ya lawol ɓay haray onon na on fulɓe on ala mawɓe sa koye aron ɗo yennon ka mawɓe woni taw ar ɗo tiwon ɗo kon donc ko ɗum adduno ha ɓay mi bloqué e yeyi noon ɓe créoyi to mojobere goo otirawo men goo wonɗo Suisse wakkilaniɗo kadi leñol ngol no wiye Mamadou Alpha Diallo ko on kadi adi mi noddude haalnami mi noddi Elhadji Abdoulaye Tano mi avertissimo mi noddi Ceerno Yaya mi avertissimo mi tawi ɓe jaɓali fermude on ɗuma toon ko on tawi mi pooɗi numéro an on mi yalti on ɗum yaltinnomi miɗo anduno konko mottodira ɗon fof kanko a rewa ha ɗum ɗon mottodira ɗon fof min miɗo andi on to ɗum rewa ha ɗum ɗon mottodira bon donc miɗo andi on to mi rewi ha ɗum ɗon mottodira si tawi kadi woni Elhadji Alpha Amadou Cour no iwri Nigéria iɗen perdi toon capital Pulako international ɗum ɗon no waali ɗon ɗum ɗon ko ɓernde maɓɓe ɓutta hella gon sengo to par ce que kala perduɗo laamu hay siko hombo tigi de on tigi ɓernde mo ɓuttata hara ko hombo tigi de laamu ko ngu fantu sa wiyama perdinama ngu ɓernde ma ɓuttata iɓe iwri toon on moneɗo ɓeɗe waalodi e makko toon kamɓe ɗa yiɓe arde ɓe yennira to est ce que ansi ko an a permatar ka saria haray joni saria men enen ɗum ɗon ɗonnan donc ɗo mi andi koko tawi kon no fijji ɗin feƴƴiri toon tawi na noon faaliraɗa ko moɓugol nun an fokkintinnoɗa finalement ɗum wonti ka yimɓe ɓen sertata ka yimɓe ɓen lundata yaltuɗa nder toon mi yaltiki tan joni noon gibi yaltuɗa ko duuɓi jel waɗi gibi yaltuɗa e nde mojobere toon depuis en 2022 ɗum kadi noon mi yalta goy mi yalta par ce que mi pooɗu numéro mi yalti ɓe artirinmi ɓenni o mi accu mi inni mi acci kami innuno mi acci ɗon frère Kindi Alman ari kuppi numéro an on directement ɓay mi fuɗɗike kadi yiide ɓe yenna kadi ay mi wowli fuɗɗagol an wowlugol ɗon frère Kindi bloqué mi numéro o ka o yaltirnomi ɗon itti on sa yaddi hande ha ka won ɗo mi natal capital Pulako si mi naati toon numéro o waɗata toon 5 minutes ara ɓe yaltinimo kadi arana min de yaltinimo joni ɗo yen arde noon ko fewndi hande ɗo mi faala en yittito seeɗa ka élection hakkunde Alaji hakkunde Ceerno Yaya par ce que ko waɗi ha memmintinɗe nde yewtere ko piiji ɗiɗi yaltiti ganin ɗo ara noon ɗum koko tawata e yii guereji no tonni ni hakkunde Alaji Kabiru Alaji wanno Bappa Jamiw Mamadou Lawwal Alaji Lawwal kañum e kanko Ceerno Yaya si on tuma noon desidude ndiɗo fof yen fukkindi kono no tonka wona wiyede hande ɗo hawre fii ko tawata wona élection waɗi onon tiginani o yewti wiwɗon ko ɗum fewjuno ɗon ko ɗum kadi Alaji Ousmane fewjuno kono finalement yaha ha inna ko consensus yiltitane en ɗon yewton en ko homɓe woni ɓen jooɗinoɓe jeesidi ko jama on fof kafi ko jama on fof hanono fewjude fimum yo seeɗaɓe tun hande kadi fewju fimum bon ɗon kadi mi yewtete ha fama ko kaydi Alaji Alpha Amadou Cour e docteur Abdourahmani Alaji Banu Alaji Badru Elhadji Alpha Amadou Cour Elhadji Ousmane Salloua Alaji Kabiru Alaji Lawwal kaw Elhadji Kaali karamo ko Tijjano ko kaydiji maɓɓe kamɓe responsable ɓe Fuuta ɓen fop e parti ji politique ɗin fop haldi fotti ɓayti Allah waɗi enen ɗon ko en famille goto ko en suudu woturu jara hiɓe yaha élection fiiɗum ɓenni joni yoɓe waɗi consensus ɓe famodira joni noon e nder ka consensus on waɗete ɗon tawi Elhadji Tano no mari faber wonugol président jeunesse capital Pulako ɓuuri Ceerno Yaya ɗon on hellangon seggo iya famude donc joni ti Alaji Kabiru gonga tellen ɗon hellangon sengo ɗon ɗum ɗon hay sen takkodirali accu mi yewta wona e ɓawo an waɗi a faami miɗo bon ɗon ko kanko ala ko fof wowlali min mi jokkama 2 semaines jonte ɗiɗi timmuɗe pis
fiyo mi accu yo alaji honno yo alaji tanu jokkilan 2 semaines kanko alaji tanu e kanko kamɓe bappa Moutar ɓe bappa Jamiu e alaji lawal e mawɓe ɓen fof ɓe jokkilan plus de 2 semaines ɓayti Allah waɗi alaji tanu wi acca ni Ceerno Yaya min kadi yomi d'accord an ɗon alaji tanu wimi jamais mi wattade o wonata o accay élection yehe par ce que si a yiɗa ko ya accu ara yan élection yehe wona ya favorise goɗɗo ni to min ɓeynino ko cadre jo Ceerno Yaya cadre min sikko o cadre min gila mi mandi hoore am mi yaali cadre jo pullo ittanɗo leñol pullo hande cadre ɓe fulɓe ɓen 99% ko ukkuɓe leñol fulɓe ɓen e probléme marɓe fulɓe ɓen donc on tawti komi wiɗo komi précise ɗum ɗo len waddali ɗum ɗo kono adon ardenanen ka layfari ko ɗum wonnomi wolde min enen intellectuel ɓe jogi ɗen ɓen wiyeɓen koɓe intellectuel koɓe jamfora en ɓe janggoyna koɓe wallitoro e gara en jamfaka andi ko si ɓe yeehi ɓe ukkodiri e laamu ngu yeehi lorriɓe ha gayni tawi woni ɓen toon bugitike ɓe faala ka ɓe on say noon ɓe arta ka communauté men enen hoccen ɓe watten ɓe yimɓe c'est à dire ɓe yahay to ɓe ya kellana ɓe nde ɓe gayni e lorrude o ɓe ya dampa ɓe si ɓe dampiɓe ɓe arti ka men enen innen en hawkata ƴiƴam men ɗen ƴetten ɓe sifa noon ɗo mi raɓɓindiran e pot sifa ɗo joni bawuri très frappant ka raɓɓiɗima ela sellu ɓe fof maɓɓe alamo gollali e régime ji feƴƴiri ɗum a faami cadre ɓe fulɓe ɓen fof 99% no fanɗi yernantuɓe inne ɓen mo gollali ka régime ji feƴƴiɗi ɗo a faami kono ɓe foppu e maɓɓe 99% alamo jamfake leñol ngol ya famude ko jokkirɗen ɓe ko par ce que enen hiɗe yiɗi ƴiƴam men ɗan hiɗe yiɗi capital pulaku men o hiɗe yiɗani ɓiɓɓe Fuuta ɓen fof kadi en général a faami kono est ce que kono yiɗirɗen ɓe noon ko noon kamɓe ɓe yiɗiri en est ce que kono faalira ɗen ɓe avancira noon ko noon kamɓe ɓe woni en wallirde fi en avance ɓe mawɓe Fuuta wonɓe ƴettude jawle mum fof finance ɓe wallitoɓe daranoɓe waɗana ɓe piiji ɗin fof ɓe ko moƴƴere wona yoɓede no ɗum ɗo woni yarde ni cadre ɓe hande fulɓe ɓe ndaare golle ƴette exemple ka raɓɓi e o suka sakkiti warde ɗo ka IFDG wonɗo wiide ɗo waɗi ɗo 20 ans e nder IFDG kanko e mo adi wano pardon monsieur Sellou Dale ngargo lewo IFDG hakke Garuna non min mi wiyatamo Garuna mi wiyaymo tun en tant que Kotirawa mi wiyaymo koto Ousmani Gawal avant mi jonnitamo resté par ce que kala heccuɗoma jonnutu wonti resté ara nun o ŋawta si goɗɗo heccima jonnutumo resté par ce que mo kala yaada e jikku mum kon a faami wano on hande ko yiyata emo waɗa ɗo kon ma monsieur Bawuri ɗo ko woni wadde ɗo kon wallahi summa wallahi al azim wallahi simi haalanima ka e rewi ma ka rewda ha ɓe hewti ka ɓe hewti ɗo en jarani ɗo haalane no gasa hay contribution ji ma a itti e mbuuɗima an tigi contribuant ɗa ɓe wiñoɓe ɓe hetto accito ɗon noon ɗo Aissa admannaki Aissa gasi mi faami konɗa yewde ko fimum joni arenɗa taw ɗo e jurolngol majjito ka élection yiltitoɗen ko honno ɓeɗo noon joni par ce que an hiɗa tabitini haɗi wonde makko e élection waɗe Alaji Ousmane kañum kadi ko élection yo waɗe kono no woɓɓe yehirɗon finalement ha tawi wo koye ɓe waɗu oɗo e accan oɗo no ɗum ɗon kadi ko hakkude Ceerno Yaya e Alaji Tano ɗum waɗi ko hakkude maɓɓe ɓe yehi ɓe jooɗi ɓe yewti kamɓe ɗiɗo Alaji Tano noddoyimmi o inni min Ceerno Yaya bon piiji buy mi waɗanimo piiji buy o waɗanilam meɗe welti o inni kadi miɗo andi mo piiji buy mi sutanimo Ceerno Yaya kadi noon no andi ɓay gonga wi alan Alaji Tano a ñaamo waɗanimo piiji bus a faami ɓay kaka gonga wonɗe yewtude no respecti mo no jonni mo respect mo jennama respect o hokkatama laamu ko Alaji Tano tigi ɓirɗitanimi o inni laaga mininam o inni si a jaɓali Ceerno Yaya waɗe hara min a weltinallam ɓernde minni mo jaatigi o inni nam minni piiji dan wadda e famille wadda e nene gotoɓe minni laamu mbuuɗi rewɓe ɗum ɗo watta ƴettu ɗum hokkitira few debbo e laamu e mbuuɗi waɗa hokkite hayti no ngara ko nene gotom o wino minni a yeggiti histoire almami sori mawɗo en on o wino minni okke minni ɗum ɗon ko an ƴettata ko kase ko an signata ɗum on signature ɗo namin dey ko kanko kadi signe accani Ceerno Yaya ɓay ɗon kaka gonga ko kanko noon ɓuuri yanganade nder ton ko kanko dogi min nima imo marno kadi faber a consciencis wonugol ɓuuri Ceerno Yaya ko ɓeeɗo ɗiɗo tun kadi dey addi kaydiji mum ɗin fi dépose gol candidature à part de ɓeeɗo goto addali dey a faami ko hedditi kon fof ɓe yawɓe ukkodiri nder toon ɓe sonka ɓe yaha ɓe créé a moƴo boye fenade ɓe addana communauté on probléme a faami on aray ellal ngon goɗon ko noon woni ok vraiment mi weltike moƴƴan wonɗa jaborade ɗo lowre nden hiɗen remude nde fayda joni en muutini aren noon joni a yalti
parce que nano falinaɗa ɗon piiji ɗin woni yarude en humpitike noon joni 2000 ala jusman taw faati ɓay ala jusmani faatike ɗum musuma moƴƴa yurmo ma ko kamɓe ardino tabital pulako joni noon mi faala ɗo en waɗu précision ji ɗiɗi wona kamɓe ardino tabital pulako ko Elage Alpha Amadou Cour non kamɓe ko coordination ɓe ardino kamɓe kaɓe faatoto hari ko hombo ardino tabital pulako ɓay élection ji ɗin waɗoyi ɓeya ittoyama Alaji Alpha Amadou ittoyama wata yimɓe ɓen ukkidir ko ukkodira Elage Alpha Amadou Cour andira tabital pulako on famude il est parmi les membres fondateurs mi yewti on ɗum ka depuis on faami goɗɗo ittata ɗum añuɗen ɓe yo yiɗuɗen ɓe yo goɗɗo ittata ɗum a faami bon donc wano Elage Ousmane ko coordination haali pular ɓe ardi ko addi yo ɓe supportu jeunesse tabital pulako on ko ɓay fi communauté maɓɓe on no wela ko ɓay yewtama fi joƴƴingol président jeunesse tabital pulako ɓe inni ɓe tawti e tawde Elage Alpha Amadou Cour inni no tawde e tawde mawɓe Fouta ɓen fof inni no tawde on faamude konko yiyayno ɗon ɗon ɓe ƴetti o hélico ɓe yeehi labbe ɓe yeehi ɓe arti ɗon fof a wallahi summa wallahi ko naafiki yagal ngal andiraɗen ngal addi haa ɓe immi ɓe yeehi kono koko ɓe yewtunoɓe haldi ɓe fotti kamɓe mawɓe fof mawɓe Fouta goo yehi yiltoyi ɓaawo maɓɓe ɗum kadi honɓe woni ɓen Elage Alpha Amadou Cour ɓe tawa mi takkata koko babay ngal mais min gonga kan si foti appelle mi takkanta naafiki yagal kamɓe e docteur Adramani e kamɓe e Alaji Badru e kamɓe ɗo yehi faala yiltoyde haqqille khalifa général on Alaji Bano Alaji Bano inni Alaji Ousmane addiɗo goro Alaji Alseni noon dan tout ça par ce que yewtal taw fi Alaji Alseni ɗiɓe fuɗɗiɗa yewde ɗo a wolali fi Alaji Alseni kamɓele kadi ɓe joui rôle e on ɗo ka o crise waɗu ɗum ɓe fof ɓe hollitama alamo Alaji Kaali en déplaçanaki ɗon ma Alaji Lawal ma Alaji Kabir alamo ɓe déplaçanaki ɗon alamo déplaçanaka ɗon kala wiɗoma moko ba Fouta ma cadre jo Fouta hollita ka fi ɗum ma teddinira ka fi ɗum ma goro naɓa ka fi ɗum ka mum wi on tilaga wi on fena e mawɓe ma wi on tilaga wi on a fena yansuka wolɗo ɗum o ɓay ko gonga kammi wonma yo ko accu mino ko duwaɗa famude kon gonga leñol ngol wonɗa mawɗo wonɗa paykun sa waɗi erreur a duwa wiyede a waɗi erreur a faami leñol ngol en hawtu jawdi ma ndi no wawi wonde hara ko an jeeyi ma mange ko mangum min teddinte sen potti kono noon gonga leñol ngol ko gonga leñol ngol goy mawɓe Fouta ɓen o waɗi ɗon kon e fe Alaji Ousmane ɓe kamban kadi Alaji Ousmane ko laaɓi pos a faami ɓe kamban wallahi summa wallahi a wuuri seeɗa a maayi po ma ɓe noddan mi nooti ɓe wi wonɓe jiiɓude Fouta ɓen mi yiida e maɓɓe a faami minni ko homɓe woni ɓen ɓe wi Alaji Ousmane ɗum ɗon ko docteur Adramani wowli na Alaji Alpha Amadou Cour mi nanniri dey ko docteur Adramani e Alaji Badru kamɓe yehi ukki kamɓe yehi ukkidiri Alaji Ousmane e Alaji Bano Alaji Ousmane e Alaji Bano alda probléme hande e janngo no Alaji Ousmane imminiri makko baaɓe noon ka Alaji Bano ko ɓuri noon kadi ɓe imminiri makko baaɓe ka Alaji Badru ko ɓuri noon ɓe imminirno makko baaɓe ka Alaji Folon a faami e wuuri seeɗa e maayi fo maɓe fof koɓe mawɓe men ɓe fof yiɓe fotana en simi tiwiɓe nder ɗo no miɗo wawi ɓe yaafade ka mawɗo e ka paykun kono noon gonga Allah kan ko gonga Allah kan a faami te fof maɓɓe hiɗi anduno fi ɗum ɗo kala yiltinoɗo ɓaawo Alaji Ousmane salluwa kala yiltinoɗo ɗon ino noon kadi koy ko ɓuri ɓe waddude ko min mi tañƴini par ce que ɓay o wiyama fi o banque yo créé joni si an a pullo wonɗo États-Unis ma wonɗo e nder adnalla on fof ka wonɗa o si a golli a ƴettu mbuɗi ma ɗin mara e on banque mo créé ten e kadi si min en créay on banque an miskino on ko marɗa kon ko ɗum min marɗo mi ittatagoy fi hon ɗum si on banque créoyama janggo wata an marɗo on a immo yo wiya ko jawdi ma ɓuura a ittede ɗo il faut waɗaneɗa central feere ko pullo yiɗi ko intérêt personnel ko ɗum mi winoɓe ɗum watta minni si banque on créete ko an milliardaire jon ittuɗa kon ko ɗum min miskino on mi ittata en fotay ko itta fi en créé banque on si en maray ko toon marete ten intérêt o walano communauté on si tawi en nattay ko ɗon natteten intérêt on walano communauté on donc simi faami moƴƴa simi faami moƴƴa wata e maƴƴujo gonɗum par ce que yewdugol e ma y a beaucoup de choses à se dire ɓe woodi buy ko yewte sonti wattana la majja e fii ɗon hawre nden ko waɗi kon entre Alaji Alpha Amadou Cour e kañum Alaji Ousmane ko nde tawata ko woɓɓe goo ari ko woni ukkidiri ɓe ɗum ko goo kono ko hawre nde ɓuri tiɗɓe ko fi affaire probléme o banque
ina ka woɗɗi ko ukkidiri Elhadji Alpha Amadou Cour e Alhaji Ousmane ko yimɓe dan yimɓe dan omɓe Bappa Moukhtar ɓe Bappa Jamiu docteur Adramani ino Bappa Moukhtar ko mawɓe an ko baba en ŋaccu kono Mali Moukhtar ɓe Bappa Jamiu namene Mali on ko mawɓe an tigi ko Bappa Moukhtar docteur Adramani ko kamɓe ɗo mottodiri addi ngi polémique wi fof ko Bappa Moukhtar yenni ɓay ɓe yenni ka groupe ton ɓeeto jaaɓi ɓay ɓeeto jaaɓi ke ko ɗum addi ngi polémique wi fof par ce que kaka gonga wonɗe yewtude mi wima ka gonga o ala fi baba e ma baba e gamma baba goɗɗo ko kala mo bamum bonni yo wiye baba on donc an kadi ko a jobboyankejo non min komi seeleyankejo na mi jobboyankejo seeleyankejo jilluɗo goloyankejo ok wow bon donc e hella ngon sengo ɗon mi faala yon faamu jiiɓunoɓe on tabital pulaku ɓen on say ko Alhaji Badru docteur Adramani Bappa Moukhtar ɓe Bappa Jamiu taw taw yaaɓe yahoyon kadi e yennunoɓe ɓen ka tabital pulaku e yawɗo créyo e mojoɓere nden ka tabital pulaku ko ɓeɗo jiiɗi tabital pulaku ko ɓeɗo ukkidiri mawɓe fuutal ok joni noon arten ka tabital pulaku ɗon joni a laɓɓini Alhaji Ousmane ka fatoto hari kamɓe kaka coordination ɓe ardi ko Alhaji Alpha Amadou wonno ka tabital pulaku kono joni laamiɗo joni ƴetti ɗum ɗon ka sengo international kono lagine hombo ardino tabital pulaku Guinée voilà ɗon kadi fiya faamu dans les conditions normales mi inni on coordination e tabital pulaku no seedi joni mi laɓɓinante ɗon boy fiya faamu ka raɓɓi tabital pulaku on hay si tawi woni Elhadji Alpha Amadou accitoyi to araɓe accitoyi kaɓe wonno to tabital janal ka lawkana murran e ka gonga tabital janal ngal juwaka iwde e juuɗe maɓɓe ko honɗum noon kadi ɓuuri memminde on probléme ɓe artu tun docteur Adramani yehi waɗi renio ka hôtel kañum tum sans convertissement do khalifa général do Fouta a faami khalifa général on andali Elhadji Ban a faami bon donc coordination on andali mawɓe buyi andali joni noon ɓayɓe andi ɓe waɗi on ella ɗon tun Alhaji Ousmane inni a ɗi piiji ɗo koko haali ɓe wi kono ɓayta en tewto enen ɗo fof koyen famille goto ɓe wi ala ko haɓe fi ka tabital ko kamɓe ɓuuri e marde doole ton ɓe wi toujours il faut ugginano ɗen ɓe a faami ɓe wi peu importe il faut uggino ɗen kono ko docteur arti tu yehi waɗoy to reni o inni ɓe récupéri tabital janal ngal docteur noon ko ɓe iwti tun Nigéria ko seeda toon ɓay ɓe andali min mi yawno ko seeda toon docteur noddanno téléphone ko an wonno ka image ji ɗi mi yiwno muuriɗo wa kañum nigérien ɓe ɓenno ɓe ɓornoto noon ko min na goɗɗo gonum ko min ɗum ko min par ce que wonande ɓe anda laaga ɓe laagano e porto no wawi wa naare on so yimo so wattanayla on sikka ko Mauritanienjo mi yawno few ɗum ɗo mi yawno few miɗo jooɗi par ce que ɗum kadi baba en Alhaji Alpha Amadou hewtu ɗum fuɗɗi wadde reni o fof saaki koko yimɓe ɓen noddita arta ɓe itti ɓe directement Sanusi inni joƴƴini kañum bureau mum gon kono Alhaji Alpha Amadou Cour ko jaɓirno noon ko par ce que ko fiwata pulaku ngol lanco kadi goy kono na wondema ko e consciencis kamɓe tigi kamɓe mawɓe ɓe pamidirayno ka tabital international goy ton kadi élection waɗoyaka toon kañum kadi élection won ɗum élection fus waɗaka leyɗele capanɗe tati wano e jeego fof pari no tawti Alhaji Alpha Amadou Cour ɗon kadi ɓay kaka gonga wonde yewtude goy fus yewtere ala ko waɗanno ɗon yimɓe jattu tun e juuɗe maɓɓe kono ko ɓe fankiri kamɓe ko ata pulaku ngun saako ko ata sonke ko ɗum ɗon kamɓe ɓe fankiri hella ngon sengo ɗon kamɓe Elhadji Alpha Amadou Cour sino ari fof no tawti fiyoɓe ƴettutu kadi dey hella ngon sengo ɗon ko ɓuuri e ɗuɗude kon naade fof kono noon ko ɓuuri e ɗuɗde kon ari no tawti a faami donc iwɓe lagineɓe yehi waɗoyɓe toon coup o heyena iwɗo lagine yehi waɗi ɓe coup ko fulɓe international ɓe wi yoɓe accutu ko on ɗum noon metti fulɓe international ɓen ɗon kadi mi yewta yon ɓe wi depuis le 2 octobre 1958 fulɓe lagine ɓen ala façon jawdi ndi ɓe ala façon gandal ngal ɓe ala façon ɗuuɗal ngal ɓe ɗuuɗora ɓe wi wo kono hiɓe woni laƴƴi ko ɓuuri fulɓe adnalla ɓen fof hiɓe doola ɓe wi jawdi maɓɓe wo jawdi maɓɓe jattete ɓe jooɗo ɓe ñaama ñiiri ɓe waaloɓe ɗaano ɓe wi debbo maɓɓe violette ɓe waalo ɓe ñaama ñiiri ɓe ɗaano ɓe wi wo a waraymo ko ba maɓɓe ɓe waalo ɓe ñaama ñiiri ɓe fanka ɓe wi wo kamɓe ɓe yiyata ɓe nanata ɓenni si ɓe naɓu sattede ɓuuri ɓe fulɓe Nigéria ka ɓe naɓu sattede ɓuuri ɓe fulɓe Rwanda ka ɓe naɓu sattede ɓuuri fulɓe Somalie ma fulɓe hedditiɓɓe e nder sous région o ɓe wi kon ɗum waɗi ɓiɓɓe fulɓe no warede makko baɓe no warede responsable ɓe no warede
cadre ɓe no warede ardiɓe tabital pula ko ɓe ala ko wani wowde fiiɗum ɗon ɗon hay felore nden tigi ko ƴawno Alaji Ousmane kamɓe coordination on ƴawi kadi cadre ɓe ɓen fof ƴawi kadi kala on responsable jo fullo ella gonten goɗon ara ɓummiɗo jonnutuno tabital pula ko international on gonga yo ɓe ittu Elage Alpha Amad malgré tout aray majorité on ko ɓeya tawde par ce que fi hon ɗum iɗan eni koni e hoore men kon c'est pas la peine ɗum ɗon goɗɗo no sifano on frère justement ɓurɗo mi rende joni noon ɗon déjà laaɓi ko tawi kon Alaji Ousmane ka fatoto hari ko coordination on kamɓe ɓe ardi tabital pula kon ko Alaji Alpha Amadou de facto duwanno jogade kono ɗon docteur Abdrahmane ari waɗi ɗon kañum kadi confusion wi justement docteur Abdrahmane fewdo yawno Nigéria toon Abuja mi humpiti kamɓe ɓe yahano ka salle de vote kamɓe ɓe arno ɓe woni e hôtel ɗum ɗon kadi a wawi min laɓɓinande ɗon seeɗa rôle mo ɓe jouoyno on kañum docteur Abdrahmane ɓay ɓe yewti toon non wawata on laɓɓinande kon ɗum wonno rôle maɓɓe yamdi fi hon ɗum ɓe yiidaynoɓen e kaɓe wonnoɗo min place an on no jolti ella gontengo ɗon no joltanimmi buy a faami c'est à dire o tabital ko yeton ɗum no waɗi martaba a faami no woodi ka hana ukkade no woodi ka handa ukkade a faami mbala e plage ce qui est honnête ce qui est honnête d'ailleurs ok ɗum ko martaba woni toon ok na yitte goɗɗo gasi joni arten noon joni lagine ko feƴƴi ko Nigéria feƴƴi Alaji Alpha Amadou arti no seytini ko tawi kon ɓe jattoyama teddugal ngal ka international kono ɓe ari ɓe bembungi e joni noon hari ɗon hino sendano ɓeeɗa wonaɗa fuɗɗoɗen noon fi ka Ceerno Yaya on o yeehi toon o heeɓi nomination toon o arti à l'international kono arti ɗo noon o fuɗɗi wolde noon joni fi jeunesse on par ce que ari jeunesse ala ɗum ɗo ko a woni ko créé on idée ko ɗum woni lien entre tabital pula ko par ce que se daari ɗo logo mo joguiɗen on ɗo ko tabital pula ko Guinée nduɓata kondu Ceerno Yaya en on e waɗude ko tabital pula ko international laɓɓinani en ɗo no yandi koko o jeunesse tabital pula ko waɗa conscientisation waɗa ka men kanko e Elage Tanu ɓeymiɓe yaade Nigéria ɗum kadi ko homɓe naɓunoɓe ko docteur Abdrahmane ya famude e inde Elage Alpha Amadou Cour e inde Elage Alpha Amadou Cour e Elage Ousmane ko inde ɓen mawɓe men ɗon ɗiɗo e Elage e docteur Abdrahmane naɓunoɓe par ce que min docteur no damno ɓe wi ari yaha mi inni no mi yahata ko noon mi yewtiri ɓe inni mi yahata ɓe inni a bo ɓe inni pourtant ɓe duwanno yawde min ni noon kono noon kamɓe ɓe no dallan ɓe inni ɗa andi élection no duwa wadde toon kono min miɗo andi élection no duwa wadde toon ɓay ko ɗum naɓunomi a faami bon donc boyi kadi andunoɓe no andi élection si waɗal to woɓe ittay tabital pula ko international on e juuɗe men par ce que ɓe reeni ko wonɓe waɗidirde kon kamen bon donc ɗon on ko docteur imminnoɓe ko ɓuuri e tiiɗude kon koye konngol Elage Alpha Amadou Cour e konngol docteur e wattode Elage Ousmane naɓunoɓe Nigéria ɗum kadi ɓay ɓe hewti toon ɓe yewti ɓe famodiri ɓe inni ɓe waɗi toon Ceerno Yaya président jeunesse tabital pula ko international ɓe waɗi Elage Tanu vice président ɓe haaldoy kadi hakkude maɓɓe ɓe dakori ɗum ɗon ka international ko on poste o heɓuno toon kanko Ceerno Yaya e kañum Ousmane Tanu ka sukaɓe ok ko ɗum ɓe heɓuno toon ɗum hellangol sen ko ɗon ɓay koye yewti gonga ko ɗum ɓe heɓuno joni noon ɓay ɓe tournoyi ɓe arti min mi anda ko Allah ɓay goɗɗo piji ɗin kan a wuuri seeɗa maayi boma ɓa hari confusion no toon mi anda ko honno hoore Elage Alpha Tanu yiilira ha ɓay o arti o wi'i joni yo Ceerno Yaya accammo tabital pulaku international ɗuma on eyo accammo kal ngal lagine ngal Ceerno Yaya jogo ka international to ko ɗum ɗon noon waddi ɓe ko ɗum waddi ɓe a faami Ceerno Yaya inni en a accanilam mi jogike ɗo e yehi to a accanilam en arti kaydiji waɗama siñama joni konno mi acciranayma wonu ka bis mi joguitoɗa hejjen e hoore ɗum ɗon maɓɓen fof kadi wattodi ɓe ɗum ɗon ko ɗum ɗon Elage Alpha Tanu sali ko ɗum ɗon addi confusion o fof hakkude maɓɓe kadi yi probléme wi kadi jiyata on crise ɗon fof hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko ɗum ɗon na goɗɗum ko joni noon aren noon e ka fewndi ɗo lurral ngal waɗi toon Alaji Ousmane noon yehi ha ɓe faati inna noon joni ko darugol ko hombo lontoto ka sengo coordination ɗon kadi ɗa humpiti ko honno succession o waɗiri ko hombo hannuno lontade si feƴƴino kañum Alaji Ousmane ɓaynanen a yewti a inni ka coordination ko ha on tigui maya ka alma maku ino wawi wasi ko royauté joni kaka sukaɓe falɗe yo taw alternance waɗay joni noon ɓay Alaji Ousmane fatike ko honno yirɗa ka tawi ko Alaji Alseyni hande kadi ƴetti ɗon
ɗum ɗon c'est une violation domicile ko ɓe waɗi ɗon kon kamɓe mawɓe Fouta ɓen fof par ce que fi hon ɗum ka law kana murra min affaire coordination mi tiiɗinaki e mum fi hon ɗum ko kamɓe mawɓe woni toon kono ɓay ko gonga kanka ka on tigi yiɗon ko ɗo wowlirta normalement ko Alaji Ibrahima ana toon duwano remplaçade Elhadji Ousmane transition ɗum kadi na eɓe jooɗo dey ko transition wiya koɓe waɗu transition on ɓe accita ɓe wi'a ka dey yoɓe artum ɓe jotto joni noon ko yaha naɓugol surrugol Elhadji Ousmane yaha toon tun surra toon gaynaka iwtede artugol maɓɓe Conakry ɓe dogitinnade ɓe arti kamɓe baɓe ngala jalteni Elhadji Alpha Amadou Couré en kamɓe makko baɓɓen fof ɓe moddodiri ɓe yehi ɓe waɗi coup d'état ka maɓɓe toon coup d'état de la coordination ha hande koye nanali adna ɗum ɗon naafi ɓe yiɗi Alhaji jalteni ma Alhaji Alpha Amadou ma ɗuma ɗum ɗon ko baɗɗon kon ɗum ɓe waɗi ɗum ko welata kono ɗum ɗo wona noon hannirno few ka coordination dans les conditions normales si ɓeya feƴƴinino ko Elhadji Ibrahima ana toon ɓe duwano siifude ɓe waɗa transition on soi disant si Elhadji Alseyni no faala ma goɗɗo goo no faala ƴetta hay ɗum déjà na noon ɗum par ce que fiyon ɗum si ɓeeɗa feƴƴinino no anndano ko place ke laɓe ɓen noon wona place goɗɗo goo ɓay ko noon waalori constitution maɓɓe kamɓe mawɓe ari ko place ke laɓe ɓen wonno ɗon wona diwal laɓe ngal na saare laɓe nden diwal laɓe ngal diwal laɓe ngal tawi ko geɓal maɓɓe noon tawi ko geɓal maɓɓe noon normalement kono ɓay Alaji Badrou en no lurride e Elhadji Ousmane Elhadji Ibrahima ana toon no jokkodiri e Elhadji Ousmane ko ɗum addi ha ok donc ni e waalanaki ɓe ko ɓen ɗon jogoto transition on kon fiwata ɓe waɗoy kadi dictature nandi haray e hoore maɓɓe ɓe aroy ɗum ɓe yehi ɓe organise ɓe waɗi coup d'état ɓe renversi ɗum on kono ko coup d'état ɓe yaari ɗum ɗo wona wigol ko ɗum koko e nanali ha hande no waɗi ɗum donc simi faami moƴƴa mi yiltito mi ñoggino ndaara simi falji wurtalan si tawi mi fal jaali valida feƴƴen fi yewgol dernier point on noon joni ma lowre sakkitine nden Alaji Badrou ata contactede fi ko fokkintinɗa ɗo hikkoye ɗon Alaji Ousmani ɓeɗo on tuma ɓe fof ɓe tawti feere nde wowluɗa nden nde heeɓi yimɓe buy tawtuɓe nde yehi ha inna joni organise fi sengo sukaɓe ɓen Ousmane Tano e kañum e Ceerno Yaya ɓe haldi ɗo joni kamɓe ɓe wontir ɓen tawɓe oya woni président oya woni vice président ɓe mi ɓe yehi Abuja ɓay hewtoyama toon ku waɗoyɗo ton on ko yimɓe iwɓe lagine ɓen inni tigi tigi Alaji Alpha Amadou Lami ke duuɓi 16 mi yaali nafa muɗum donc ara yoɓe itte ɓe ittaɓe arti docteur Abdourahmane en complicité kañum e Alaji Badrou ɓe créé joni o affaire tabital goo mo tawata on ɗon ko fidartagol kañum Alaji Alpha Amadou c'est bien compris c'est ça ok ɗum ɗon kañum kadi feƴƴoyi yawoy noon ha hande kadi fi affaire innugol ngol ɗo affaire coordination o ɗo kañum kadi hawre wonde nden entre Alaji Ousmani e kañum Alaji Badrou fi kala Alaji Ousmani fatike Alaji Badrou en kadi waɗi toujours forcing nder ton à l'intérieur fi yo taw hina Alaji Onatol ƴettata n'est ce pas est ce que ɗa andi ko woni kon hakkude ɓuuɓa ndiyan e karmo ko Alpha Malaɓe ɓen ɗon ko suudu ndu seedata noon ko suudu ndu seedata noon suudu ndu seedata ko fami karamo ko Alpha on ƴetti o ndun suudu ɗon jonni ɓen ɗon ɗon ko fami goto noon ɓen si goɗɗo yukoto hakkude ɓera ko naafi jiyagal ɗum noon iɗa andi noon kañum Alaji Ibrahima Onatol kaka karmo ko Alpha Malaɓe ɓe jeeya kañum Alaji Badrou kaka ɓuuɓa ndiyan haɗa andi ɗum miɗo andi mais hino ko famata kon ɓe fof koɓe gotum ɓe fof maɓɓe koɓe gotum ko woni e goɗɗo dans les conditions normales ɗon kadi mi arta e ma dans les conditions normales e nder leydi ma e nder leñol fof ɓay mi fewnante ɗum woni fiya faam i andi ɓen ko diina ɓe halfina wona leñol ok harmi anda ko diina ɓe halfina ɗum na leñol wona laamu ko diina ɓe halfina wona leñol wona laamu ko diina ɓe halfina joni noon hankin hari Fouta diina on e dawla on harno jogodiri ko alma mako hari ko almami ɓen kadi lamminano kadi diina kan ɗon kadi ko ɗum marɗa ko sifaɗa ɗum non ɗum ɗon on adna on sayo ɗon kadi hari ko adna on sayo o adna handejo ɗo ko adna handejo on kadi wona gotum hella gon très bien répondu ɗum ɗon se wiye continira e noon en ɓittina e leñol men gol joni noon aren noon joni a ñogguinike ɗo ha en andi rôle mo tawata gibbi ka fuɗɗode ha ka lannode Alaji Badrou ittaka e ɗum ɗo aren noon joni ka khalifa yaga e Alaji Bano kañum kadi fatoyi ɓawa Alaji Ousmane kañum kadi fatade
no Alaji Badru waɗirno noon ku on ɗon ɓe participé makko ha tawi ko Alaji Alseni lamminte kono yirɗa kañum kadi no Alaji ceerno Abdoul Qadir Jonfo kañum kadi waɗira ka alma maku ka tawata ɗon ɓe tawano kay collège des 4 imam o nam ɗum ɗon ya andi feƴƴa ko wimami kon si a yi ɗum ɗon waɗi ko faiblesse de la coordination sona ɗum hara ko forode maɓɓe kamɓe coordination o waɗata sifa ɗimɓiɗi ka famude c'est à dire faiblesse maɓɓe e forode maɓɓe kamɓe coordination on ɓari ɓe waddi forode ɓe a jogitike coordination o ɓe yilto kadi ɓe watta forode fi kadi jogitagol khalifa général o ko ɗum ɗon kadi waɗi ɗon mi anda donc somi faami moƴƴa hande ɗo doole ɗen fof no concentré ko organe ji ɗi tawata ko Alaji Badru woni ko joƴƴini ɗi fof si j'ai bien compris ɗiɗo tati noon ɗi wonɗe yewde o fi muɗum ni ɗiɗo o coordination o khalifa général ino noon fiya faamu si a innama le plus grand malheureux de notre communauté le plus grand erreur de notre communauté e yimɓe ɓurɓe wonde natude erreur ɓen ka communauté maro noon kadi manditoɗa un jour viendra l'histoire no dira a yi si Alaji Badru retiraki e ɗi sigeji maɓɓe ɗi ɓe woni a yi si ɓe retiraki e ɗi ñande goo bone yantunoɗo on e almami joni mawɗo e gonga maɓɓe on sifa on kadi yantoyay e hoore Alaji Badru e famille maɓɓe o a famuɗo ɗum waɗu ɗum ka hakkille ma l'histoire no dira ko ɗum waɗata ɗum probléme ko ɗum ɗum waɗirta par ce que iɓe jokki rôle mo tawata hara wona rôle maɓɓe iɓe jokki rôle mo wona essaye ya andi ni ka woni ɗo ka présidentiel ka nder leydi men yafoɗami na siyasa wonde yewde ça veut dire na politique wonde yewde kono essaye ya andi ni ka woni ɗo suudu karamo suudu ceerno Aliou Ɓuuɓa ndiyan ɗum kamɓe karamo ko Alpha Molaɓe ɗo ya andi ko junngo maɓɓe waɗi haasi coordination haali pular no yawa e nder leydi men ɗi ya andi ko junngo maɓɓe waɗi haasi khalifa général no yawa e leydi men ɗi ya andi ko junngo maɓɓe waɗi haasi jeunesse men on no yawa e nder leydi men ɗi tawde jeunesse on no jaɓi ɗon andi ɗum ari mi andani ok ko ene ko sariya hombo waɗi ka diina islam yo goɗɗo wontu royal e alma maɗa ala ka mi sikki haysa yehi waɗa ka leydi arab ɓuɓɓen si goɗɗo julni fana o julnata alansara ka nelaɗo kaɓe fatino koɓe makino suɓodiri hakkudeji moɗon toon ɓe wiyali ko oɗo wi suɓodiri hakkudeji ɓe wiyali ko suudu nelaɗo wara tuula ndum ka ɓe wino ko suɓodiri e hakkude mon ɗum ka kono est ce que sawduɗo hiyon andi ko kordoni addani ɓe cadre ɓe fulɓe fof caɗele ko addani ɓiɓɓe fuuta ɓen fof caɗele ko addi e nder tabital pulaku men on fof caɗele wa famille Alaji Badru en on ala hari ɗon andi ɗum no hakkil joni ka yewtuɗa ɗo ma skeyno toon ɗimi andano min mi précise noon min fewdo ka wonano poɗodirede ari kaka kan mawɓe ɓen hari mi wontirno sinnama noon kam mawɓe ɓen Alaji Badru Alaji Bano Alaji Sérif Alaji Kolon ɓeɗo hari kaka ɓe wiiri wo ko ɗon hari ko ɗon min woni min hari kono ɗon min yewtir ɓawa mo on tuma hari meɗen tawano e dartiɓe ɓen Alaji Ousmane kono ko ka wonɗa yewtude ɗo gundoji ko woni e yaltude on ti woni andude ko honno mafia o wonirno nder ton ko honno lobbiji ɗin wonirno nder ton accu noon mi raɓɓindinane ɗon kadi fiya faamu ko on ɗum adduno yo ronku faamude groupe clam maɓɓe on etino faamodiri e kam mi woni waɗude yewtere nden ɗon cela veut dire si mi waɗi vidéo ƴettoɓe e mi waɗi audio ƴettoɓe audio ji ɗi monta vidéo ji ɓen ɓe ettino ɓe waɗi kuttu ɓe faamodiri e maɓɓe hay si laaga noddi on taw ƴettu téléphone par ce que fi hon ɗum ɓe andi kala erreur mo ɓe waɗi si ɓe waɗi mi wowli tu yimɓe ɓe ganday ɓe andi ɓe ettino ɓe faamodiri e maɓɓe ɓe ñoƴƴi waɗoɓe communication ji ɗin ɓen fop ɓe wi kutto mi anda ɓe yoɓuɓe ɓe convaincu ɓe hulɓinɓe ka lawkana murran kono ɓe ñoƴƴanno ka communication ji ta a yewdetake sakko ande version maɗa o par ce que simi yewtuno noon senen son on tawtatano kala andunoɗo goɗɗum tawtatano ndu muradu ɗum kala renunoɗo koni feƴƴude réalité kon tawtatano par ce que yimɓe ɓen ene jonitude ma gonga ka commentaire ji gayno ɗo ay siɗɗo ma wiyeteɗo ko arms mo jeeyaɗo bara arms mi anda on no yetteteɗo bari o wolino nanen dow ga o inde woni effectivement yimɓe ɓe baraɓen ko yimɓe tawɓe ko kumaluɓe si peut continue hari mi waɗani tun o précision ɗo
Okay, gasi. Bar yimbe be ñoƴƴanno ka communication ji. Be ñoƴƴi, be rewi rewete ɗen fof be ñoƴƴi. Be rewri rewete ɗen fof be ñoƴƴi. Ala ko be gerano. Parce que hay ñande be imminno moko baɓe alaji lawale yo yaw yiida e alaji badru. Fiyo be absettu alaji Ousmane joƴƴina investisseur mum on ka stade. Investisseur jeunesse capital pula ko on waɗa. Ko alaji badru adduno sattenden fof e nder Fouta. Kamɓe docteur Adramani ɓe wino kala balla ɗum ɗo waɗata. Ɓe wi ɓe wuuri ɓe maayi ɗum ɗo waɗata. A fami alaji Ousmane noddanno ɓenni woyɓe yawde min ni wallahi summa wallahi mawɓe e 2 heures du matin ma 1 heure du matin min ni mawɓe ɓeynina min ni wallahi summa wallahi tawi ko hella 0 heure min ni si o yeehi suɓe piiji ɗiɗi o yeehi on jonniti hoore mon goonga mon kan on arti o yeehi ɓiɓɓe Fouta ɓen faɗi on ko ɗiɗo ɗiɗi ɓetti yaltoyta ɗon ɓe wiya ɓewi fiyonɗo min ni o yeehi on hetti goonga mon kan par ce que o yeehi ɓay on noddama wiyatake on salike yawde on faami ɗi mbuuɗi noon kadi ko kamɓe fof kadi contribue no ɗi mbuuɗi ɓe yeyde naawigol ko alaji Ousmane tu yoɓi ɗi wala jal Famadou Kour en yoɓunoɗi ala jal Seyni en kadi yoɓunoɗi fiyo ɓuttu ɗum kadi timiti yo laaɓe on faami naawigol ɗo ko alaji Ousmane tun de yoɓunoɗi ɗon ɗon miɗo jogii contrat location ɗuma hono autorisation de survol waɗanoɗo on fi avion wal ngal na hélicoptère ɗum ko avion wal noon ɓe ƴettu noon ɗum ko hélico ɓe yarunola ɓe hélico ɓe yarunola ɓe na avion ko hélico mi yewtunoɓe min ni taɓe yaw few ɓeyni ɓe yahay min ni o yahay ɓeyni min ni awa juutata ɓeyni a fof min ni wallahi juutta min ni o yatano few kono ɓe forci ɓe yehi ɓeyni awa ko noon sakkitoy ñande ɓe feƴƴinta nous avons un grand cadre qui est plus jannguɗo ɓuri alaji sellu ɓuri bawuri mo tawata hara ko neɗɗo mo ba Mamadou suusatano e gandal jokkatano e gandal en peldo mamum fuɗɗomo mamum no wiye Siradio Diallo un frère Siradio Diallo tawi miɗo yewtimo fi alaji Ousmane mo déplace yiwi Allemagne ari ɗum ko wonnoɗo ambassadeur wonnoɗo ambassadeur Guinée on en Allemagne en même temps l'ambassadeur de 16 pays de l'Union européenne en Europe on say ari ko ɗum o okkiɓe a faami on tawi arimo ka hôtel kama en meɗe yewta alaji Ousmane noddinmi ɗon téléphone ɓe wi o yaari min nimo ka hôtel ɓe inni awa e nder komin yewtuta ɗon kon e 20 heures ɓe kupinmi téléphone on ɓe wi ɓe huntade mi yehimi ɗo huntade min e koto siradio men kupali téléphone min continue meɗe yewtude o wiyange mawɓe on pari min ni bimbi on yaa yiiɗo joni ɓay miɗɗi o inni awa ellala tawi mo organise ude fi on programme bon donc tun waɗitoy ɗon ko yonata 22 heures ɓeyni joni kadi ɓe nodditimi ɓeyni simin naafi mi noddete min ni awa woni toye tun seeɗa ɓe wi alaji kaali en ari ɗo meɗen naafude min ni awa ɓeyni simin pari mi noddete ko ɗon min Elage Ousmane min wayne nde ɗon min wayne nde par ce que no yurmi junna quoi joni no yurmi joni aren noon joni ka lannode yewtere men nden alaji Alseni Ciwli coordination on ceerno Yaya no cati ka catiɗa wondema ko kanko woni ardiɗo tabital pulako on joni noon kono ka sengo lagine han joni laaɓali ko mbo woni ardiɗo tabital pulako on sengo lagine par ce que joni ceerno Yaya na hay jeunesse woni e wiide joni ko woni e wiide ko tabital pulako on tigi woni kanko ko ardi hande ɗo ɓawto ɗi audio ji yaltude ɗiɗi nanuɗa ɗo ko alaji mi anda taw déjà a nani ko alaji Kabir yewti kon a nani kadi ko alaji Lawal yewti maka on no ka Bappa Diame yewti kon min kon ɗum marɗa ko yewta e ɗum ɗon ka kaydiji ko windi kon président jeunesse on ko ceerno Yaya ka kaydiji ko windi kon ka international ka national yo ka international yo ko windi kon ka kaydiji ko signa kon ko kanko a faami kono esse rôle mo woni juude on no waɗi mo ɗum esse rôle mo ɓe woni pooɗodirde on no acci mo ɗum esse rôle mo wumɓe yaade créa ɓen jeunesse tabitalla côté no acci mo ɗum faamu dey par ce que ko honto mi duti kaka o wi ɗon mi suivi vidéo makko kanko ceerno Yaya ka wi nous sommes à référendum ma refondation plutôt refondation ok ko on naɓi moye ɗum
Très bonne question. Capital janangal. Kadi mi ɓeydita ɗon mi ara ɗon taw e poyinde mi falno landade on fewndo o consensus waɗa tabital pulako ko mouvement politique ka ko apolitique ko mouvement dartoɗen hetten ñinnen sariya kam men wana ne irɗo kore wana ɓantirɗo dammi wana yeyirɗo jabere na waɗirɗo carton komi faala humpitade miɗo andi réponse on tabital pulako ko fi cosaneji ko fi namuji pullo on no tabitira est ce que e nder sariyaji tabital pulako ɗin no jaɓi yo taw neɗɗo politicien jo marɗo parti politique muɗum yo ar ardo nde mo jobere ɗum ɗon na hay ko duwa noon e jon noon konno kañum ceerno yaya tawɗo emo mari parti politique wiyeteɗo Guinée moderne tawɗo o townuno hondu fi wongol premier ministre Lagine o faɗi o towni hondu fi wongol ministre ɓe kañum kadi ka transition ɗo o faɗi kono tawiri wawama jooɗede ha consensus waɗe oɗo jonne ngullamo ɗon e hoore makko kanko ceerno kañum e hoore makko kañum Alaji Ablaye Tane go'o koye Alaji Tane iwi go'o ella ɓurɗo e jandude on koye Alaji Tane iwi a faami par ce que min nimay mo marno faɓere cenɗe ɗen fof ƴettugol o jeunesse capital pulako a faami mawɓen fof no tawtimo jeunesse bus ɓe tawata no mari doole ɓen ka communauté men no tawtimo c'est à dire jon goɗɗum en fof jeunesse on hari no tawtimo on say a faami on konno kanko ƴettirta o okkitira ngal teddungal ɗum ko ɓayo yeyi Nigéria o arti o wiye yo jakale ɗum no weli no foti e jakale na ko duwa okkitirede ni ko on say noon o faala retirade o wiya joni o hetta e jeunesse o Lagine ɗum no marta a siñi kaydi a walli ɗum wona kanko waɗi wona kanko okkitiri ko goɗɗo ombiti hunduko mum ko ini o yoya ƴettu ko kanko wowli wona goɗɗo goo wowli ɗum ɗon ta num no welam mi ɓuuri ceerno yaya mi c'est à dire ko yangani tabital ɗum ko gooɗa yanganaki ɗum ko wakkili ko gooɗa wakkilaki ɗum kono dokkal ngal ko kanko ƴetti okkitiri tawi ɗum ɗo question ɗiɗi ara noon donc ceerno yaya en fotti wondema ko violation o waɗi du début jusqu'à la fin no ardiri noon ka coordination no ardi noon kanka tabital pulako o violi sariyaji ɗin tawɗi ɗin o duwano ka wonde politicien jo ara ɗon ɗimmum ɗum o ardiri consensus na élection joƴƴini mo mi heɗintina en ɗo noon audio mo sorijo yewti fi ɗum ɗon audio mo mi addana ɗo ninini ka binde kam woni fuɗɗade live on ɗo audio mi addana yewtuɓe ɓen ko jelo jooɗi suɓimo kanko joni no landal angal mi anda si a humpitike hande ɗo ko woni e waɗuɗude CNRD ko tawi mo mari badge accès ka présidence e ka chancellerie mo ƴawitude mo jorditude e kañum ɓe ka CNRD mo mari laissé passé maɓɓe mo wadde lobby maɓɓe on surtout sengo ka mawɓen joom fo par ce que jaka ko siɓɓe makko est ce que oɗo hande il n'est pas discrédité eyi yomi yewte goɗɗum ni kamɓe wonɓe sonkude ɗo fi tabital pulako on ɓen fof fi o jeunesse tabital pulako par ce que min ko fi on ɗo mi andi wona fi tabital janal de wonde yewde ella gonke ngoɗo mi ukkata hoore an e probléme mi yewtata fi coordination mi ukka ɗon hoore an e probléme o yer ko mi andi kon simi landama mi yewtoto kono ko concerni jeunesse on kon ɓay tun Allah waɗi ɓe ari divisugol jeunesse on ɓe bus maɓɓe mo kala no yaade créira to ko woni yeeso itta e kumpa e herndu lewru ɗo jeunesse capital pulako on ittete juuɗe maɓɓe kamɓe wonɓe wadde o corruption ɗo ɓen fop non minen déjà ɗum ɗo min fukkininoɗe ko ɗum yewtima nanen ɗi fop tabital pulako coordination ɗi fop ɗiɗo en fukkininoɗe kono han joni ɓe force de situation ko ɗon noon wonde en aroyde joni eɗe garde ɗon hab min ka coordination hella gon sen goɗɗo mi ukkata koye sigeji maɓɓe kamɓe ma kalifa général mais ka jeunesse tabital pulako ko tawi konkomi jeune jo mi dogani min kadi mi tawdama e yangani ɓen bon miɗo yewta kala on jeune jo kala on suka pullo jeydaɗo e o tabital pulako wonnoon ko a ɓiɗɗo pullo Fouta Diallo woni ko a pullo Guinée Wassolonjo miɗo yewte ko nanata heƴata ka noppi ma ya waw faamude situation kaɓe woni en naɓude on kanko gañinoɗo on jeunesse tabital pulako ɗon e kamɓe ardiɓe toon ɓen e kamɓe yawɓe mojoɓe ɗen ɓen saria newnanaɓe ɓe waɗu ko ɓe woni wadde ɗo saria no ittiɓe ɓe fof maɓɓe donc koye laawol kadi ittugolɓe wonat ɗo yo laaɓanmo kala ok joni noon eɗen hewtude ka huɓugol yewtere meɗen nden ɗo kanko Alaji Ablaye Tano
a humpitike ganin ɗo ka woni e waddude kanko kadi e coordination on e ko woni e waddude hannde ɗo e kañum CNRD on mission ji ɗi ɓe woni e yaltude ɓe yaha intérieur surtout fi affaire mamum on ɗo ɓe suuɗaki koy ko flagrant ɓe woni wadde e tawi ɓe suuɗi en ok ɓe suuɗaki joni noon ɗum ɗo fo an tawɗo on ko an fuɗɗi ɗum ɗo hannde ko ɗum marɗa ko yewta jama on ko tawata ko ɗum wonde huuɓirde yewtere nden ɗo est ce que hewtali ka tawata hiɗa hani ƴantude ɗum ɗo en fof sukaɓe guine fof yimɓe lagine fof hanali ka jonnidiri juuɗe ɗiɗo fof gueren itten ɓe tawɓe ko ɓe wonɓe soñjude en joni haray miɗo tori on onon jooma dogitiɓe communication ji ɗimɓen ka communauté men ɓe tawata ɓen haray no wawi fewtude sukaɓe yewtaɓe haray yewteɓe si tawi woni kamɓe sukaɓe fulɓe Fuuta Jallo ɓen kamɓe sukaɓe tabital Pulaku ɓen woni ka wasaloyo e Fuuta Jalloyo woni ka wonɗen ɗon kadi fof ɓe nder windere nden fof si ɓe newnanila yomi jaɓitu miɗo wawi jaɓitude ɗum e nder 24 heures hara goto ŋeƴƴata ɓe hay e goto on hunduko ala wowlay ko fiiɗi très bien a faami joni e landoto jama on ka commentaire ji ɗo annatan ɗan ko wiwɗa ɗon e gollay kadi e muɗum si Allah jaaɓi kono jama on aray nani ko laaga wiɗo kon ko kanko fokkintinno ɗum ɗo ko kanko wonno daƴƴere nden fimu o landike on onon jama on ɗo est ce que ɗo wawi mo jonnude manda fi yo ar o récupéra ɗum ɗo kañum kadi fi en fuɗɗito mahugol goɗɗum go kesum haray e jama on ino heɗita ka commenté jontuma yaha e daronoya ɗon hoore maɗa mi anditina en ko laaga Diallo suka jibinande maali yemberen ka wiyeteɗon hoɗo laaga mo tawta inde nden ko Souleymane Diallo o waɗani en ɗo tarika makko on o yetike en kañum kadi ko gibi 2003 wonno ka baba en makko hiiti ɓe landimo ɓe inni yo immo daro saabu ñande goo hewtoya e saayi mo tawata o daranto tabital Pulako mo tawata en wi ko 2002 woni ko créa e waddi ɗum ɗo entre 2003 2004 kanko e ɓe baba en makko mi sikare ɓe wuuri ha hande ɗo ni ne feƴƴini noon 2007 ok Allah hinno ɓe yaafoɓe joni noon kanko laagaɗo o yetike en ɗo hande o layba ɗo ko juriɗi o rewi ɗin ha fi affaire o tabital Pulako hitti ɓay min o wonɗo yewden ɗo min mi andali hay fi tabital Pulako ko 2022 ɗo 21 mi fuɗɗi nanude fi affaire tabital Pulako kono en andi jaka doole no e mum nafaji kadi no e mum gueɓe no e muɗum an laaga Diallo a tortike ɗum ɗo se innama ɗo joni hande ya noddi to sukaɓe ɓen fi en mahu goɗɗum go foɗɗitoɗen goɗɗum go kon ɗum marɗa ko nodda jama on yeetoɗaɓe fiyo ɓe wallitoma e ɗum ɗo par ce que hunde woturu ƴettata hayre ya andi ndu muradu ɗo feƴƴa ko wiɗa ɗo kon hondu woturu ƴettata hayre wona muradu am min tunni na golle am min tunni ko golle meɗen en fop aray sago Allah sago mon ko onon wonimni min ko min woni on onon si tawi woni onon sukaɓe fulɓe Fuuta Jallo ɓen fof ka wonɗon ɗon e nder aduna Allah woni kaka men woni ko extérieur woni kala ka wonɗon ɗon on haldi on fot o landitike gonga mon kan saabu iɗon jagga iɗon toña ka leydi mon saabu laamu bandi no arde jaggo mawɓe men ɓen no yaade tawta laamu bandi saabu lorrugol en ɓe hoolornoɗen sukaɓe ɓen en ƴetti en jonniɓe ɓe yaade ɓe waɗa probléme ɓe tawta laamu saabu lorrugol wona fi parti politique wonɗe immanade dey ko fi hoore men enen ɓiɓɓe fulɓe tabital Pulaku ɓe so landikelan hande yomi hettu waɗata 24 heures hara mi hettani andi noon mi andinama ɗo ka message ɗo darde commenté ji ɗin ko wuy tun woni ƴewde mi anda so darorde live on en même temps ka wonde yewtude ɗo kono ko wuy tun kono mi siifoyel ok aw ko ɗum tun ko wonɓe wuyde wuy tun woni ɗo iwtirde ɓawo ɗo donc aray minen min jattino koy minen min fukkinino ɗiɗo fof kono ɓay han joni ɓe yaltinde audio ji mo kala ino wowla oɗa no wiya ko kañum oɗo no wiya ko kañum haray hatta wallidiren en fof no fukkiren ɗiɗo fi en fokkintin goɗɗum ngo nan hella gonten ngo ɗon mi yewtete hunde wotere mo kala sino faala yo wowlu ko faala waɗa ko faala a faami wiigol ko min woni min ma wiigol goto ɓuralam baba mo kala no wawi wiide goto ɓura ɗum baba ka honduko mum kono noon mo kala no andi Allah tagima waɗima ka hoore leydi ɗo Allah tagi si ujo wimo ya bani Israil wa inni faddaltukum ala alalam ɗi ɓurɗo ɓemma ono ɓuuri ɗum ɓemma sa wiya ɗaɗi ɗo wonti a yanay rek ella gonsen go ɗowata mo tampina hoore mum donc si yimɓe ɓe ɗaƴi e wowlugol fi jiiɓugol bon hara ene na fino jiiɓora wonten ko fino fottire wonten fino doole men ɗen ñiiɓira wonten donc si o landi kelan koko jewɗe landi kon
d'accord joni ta yon kadi ara e hoore kadi noon mawɓe ɓen fof no tawti hen Inchallah kadi ala discuto o ɗumen Inchallah ala vraiment merci beaucoup laga mi arta noon nanen ka wonnoɗa e wowde fi hajji halimatu no gasana ni o audio minne no en arta e mum si mi seedi e maɗa ɗo en laɓɓinali ɗon aray wayi wasi aray mi waɗi charge sengo hajji halimatu fi mum wowlama ka tawi ko kamɓe wonno ko souteni Ablaye Tanu nami wowli ko kañum Alaji Kabir wowli ko kañum Bappa Diame woni ko yewti fi muɗum kono no yiwɗa ɗo ka tawata ɓe politicien ɓe hay si tawi ko ɓe guureji maɓɓe ka yolloto waɗa karahoji maɓɓe fi affaire e mojoɓe ɗe joguiɗen tawɗe ko mojoɓe fi cosaneji meɗen kono yiwɗa e ɗum kala wiiɗo on hajja halimatu no tawti e fii ɗum ma ukkike e fii ɗum on tigi to ñi hajja halimatu ɓe ñawdo ñande janggo fii hoɗɗum hajja ukkaki e ɗum o ukkali ɓiɗɗo makko e ɗum o ukkali membre de famille makko e ɗum wona fii sellu kam min komi holliti ɗum ko sellu wona hewta hajja ko alaji sellu mi holliti no mi hollitiri noon Bawul no mi hollitiriri noon Moukhtar Diallo no mi hollitiriri noon kamɓe politicien ɓe fulɓe ɓen noon fof Ba Ousmane en ko noon mi hollitiri mo kanko alaji sellu kala yewtuɗo on fi wondema hajji halimatu no suteni goɗɗo e ɗum on tigui feni mi tañƴinaki noon ara e nder jeune ɓe fulɓe ɓen anduɗo hajji halimatu ɓurinmi no woodi mi tañƴinaki kono noon hajja ukkata hajja ala ɗin programme hajja no jokki non donc Bappa Diame e kañum Alaji Kabir donc toño hajji halimatu ko ɓen ɗon ɗiɗo no wowli kon inde maɓɓe kon ka audioji mum ɗum ɗon ko toño noon ɗum ɓe wowli tum ko welata ɓe kono hajji halimatu jam kori on andi kon boni sellu ala yajja fijir ɗum ko nde ñande ɓe yaltayno ka galle Alaji sellu ɗum fijirtaki Alaji sellu ne andi on fowɗe gandi Alaji sellu taw d'abord o metti tout famodire des partis politique tiye sikke famille makko inni ukoto ko concerne leñol o yaltinayi on ti ka galle makko donc kala yewtuɗo ɗum toñi hajja ukkaki e ɗum few o jaɓano ukkaki jaɓano par ce que na déjà na rôle makko e kadi koye ɓe yiɗon kadi noon koye ukkike ɗum ɗo fof mi yewtitiɓe mi jokkiɓe des années siɓe daari kamɓe tigi gila 2017 à 16 hiɓe jokkede fi ɗum ɓe sali ɓe fof maɓɓe koko ɓe tawi yeehi ha woni Alaji Alpha Amadou Cour en tawti Alaji Ousmani en tawti mawɓe Fouta ɓen fof tawti ko on say ɓe tawti kono na wondema ɓe tawtanno ka anne nde woodi ton ka anne nde woodi ton e ka soñdia woodi ton fof ɓe jaɓano lan tawti ɓe sutanano lan ɓe wallano lan ɓe tawtano lan tawi ɓe tawi mawɓe Fouta tawti ko on say ɓe tawti ɗum noon hay ceerno Yaya en goy kala noon kadi o wonɗo par ce que wane ceerno Yaya Alaji Tanu wakko ɓe arata tabital pulaar hay prononcegol wiya tabital pulaar ko ɓe waɗa ɓe ni koye ɓe andi wona ok donc ɗon tay sa wi ɓe wi tabital pulaar ko ɓe jokkidira e ɗum laabi sappo ara ɓe wawali wowde ok joni vraiment mi weltanike ma ɗo ko jaɓuɗa arda noto ɗo yewtiden waɗen nde yewtere nde tawata ɗo mi weltorinde moƴƴa noon haray miɗo landade ma ɗo kon ɗum marɗa ko falɗa ɓeytude ɗon en 3 minutes huuɓinen jonde nden ɗo par ce que en heeɓi combien de temps woni 1h57 minutes donc en 2 minutes ara gayni mi huuɓina ɗo ara lay fo ngo ƴetta e 2 heures de temps o min haray mi andaki no woodi ko landoto ɗon landal ngal ɗo jama on fof wii aray ya ƴantu donc haray ɗo joni ko ya ƴantu waɗa ɗum ɗon ara min jonnima o manda ɗon en tout cas yer message ji ɗi mi yiiɗo ɗin fof koyni ko ya ƴantu joni récupéra ɗum en 24 heures ara gayni fukki minen min liɓi noggoy kono an on kadi ɗa andi toon rôle mo jouata ɗaɓa andi ko wata wadde toon ɓeyni ko yewrago o yewtirte ko a yewno joni aray mi landike ma ya yewtu kono ɗum aray fodatamen ɗo haray mi tañƴini ko affaire laamu ni ko affaire ka gonga waɗano kala ko ƴantirta gonga e limanaki ma kala ko jonnirnoɗa gonga e limanako ƴantir kadi limanu e limanako fiyo teddungal ngal lukka on faami haray ko on ɗum ɗittoroto on ɗo onon jeunesse fu ara so yewti janggo ko ɗum ɗon kadi wonoy on faami mi yewtata en ɗo ko welata on kon komi yewtata on ɗo ko tawata kon ara no walano no moƴƴani on no yahana on janggo ara so ñiɗi ñiwro anande goɗɗo arata sunna sundu on donc awa joni e landoto jama on si ɓe jaɓi ɗum jonnugol on 3 semaines noon min namin décidata mi landi tum par ce que pendant ce temps woɓɓe goo kañum hino jokkino ƴettude ɓe yaw tun sagarawol ɓe mawtinoke donc c'est une course contre la montre ko yen hitti ko ɗum waɗi somi wowlir ɗon kono si jama on inni jonni on ɗen jonte tati ara yalla ala min komi wonɗo yewtude ɗo ko ɗum woni golle an ɗo nan ara wiyeɓe
ndam puccu ndam hollande mo kala yaw ñiɓana hoore mum toon tabital pulaku say ɓe tawoy tabital pulaku re yello ngala juuɗe maɓɓe o ɓe retiroy to ɓe arta ɓe tawta en fiyo moƴƴangen en fof si ɓe wawi foloyde ɓe gaño en ɓe hendo si woɓɓe goo kadi hendike en fof ko en fulɓe fuuta fof ko gotum pullo fof ko gotum naamo wasolo naamo fuuta naamo ɗo naamo ɗa bon fof ko gotum awa ɗo joni haray yer komi yiiɗo kon no ƴawa ko goto ɗo innowo on kaw wiyeteɗo Nuuba ko on ɗon tu wi no woyno juuti luttuɓe fof wi jaaɓi 3 semaines ji ɗi jonta tati ɗin luttuɓe fof kone wiide ko oui et si et d' accord ko ɗum woni e yiide ɗo wo fait le nécessaire dans 3 semaines be haska balde ko ɗum wi yeyete frère Nuuba ɗon yo fotu faamude na enen tun jeyi Fuuta na enen wonɓe capable ɗo ɓen tun kadi yewtata fi Fuuta yoɓe andu kadi si o jeunesse tabital ñiiɓay mawɓe men ɓen il faut goye accord maɓɓe on hette il faut kaydiji iwa e juuɗe maɓɓe il faut kaydiji iwa e reɗɗe juuɗe responsable ɓe ɓen fof on faamude on donc il faut kaydiji iwra e fait jeunesse on fof il faut pays ji ɗin fof waɗa kaydi pays kala ka woni waɗa kaydi ɓe halda ɓe fotta ɓe waɗa kaydi il faut kaydi yaha jeunesse on Fuuta Jallo ɓe waɗana en kaydi ɓe addana en fotte halde fotte ko ɗum ɗo hiɗon humpodira e 007 seeɗa yo andi gon sengo ɗon min humpodirta kono hon ɗum mi ɓuuri faalede kanko o wiyeteɗo 07 ɗon wona haray kanko tum wona yawagol mo miɗo andi no woodi ko gayni wonko wakkiliɗo kono hara hino komi faala kon yoɓe accu ɓe yewta kamɓe e jeunesse on toon ɓe yewta ɓe halda ɓe fotta a faami yoɓe andu wona kamɓe capitaliste ɓen tun wiyete tabital pulaku on fof wona pullo jeeyaɗo fof tum wiyete pullo fof woɓɓe kadi no wasolon fof taw yeggutuɓen tawi yaale peela hoti Guinée on faami fulɓe no toon wasolon ɓe taw yeggutu fi ɓen ɗon on faami ko ɗum waɗi somi inni hawjere yarantaki e ɗi piiji ɗo on faami bewre yarantaki jaɓa on jaɓani on 3 semaines on ɗum ɗon message ji ƴawɗi ɗin ɗo fof à part Alassane Zeydi fof ko inni kamɓe woɓɓe inni ɗo 15 jours kono hakkude 15 jours et 21 jours ko juste 6 jours woni hakkude majji donc aray hande ɗo no sommes le 11 mai sen watti ɗon joni en wiyay donc ka lannugol nde ndu lewru ɗo par ce que aray ɗum ko exactement aray ko 20 aray ko 19 jours joni haray yontere hande tati aray on wawi yiltitade amen ɗo e ɗum ara déjà en ari ɗo potten ɗo onon e min yewten ɓe nana kamɓe jeunesse on ko honɗum duwaɗen ƴettude ko honɗum duwaɗen ƴettude feere ko honɗum duwaɗe wadde pehe ko honɗum duwaɗe wadde ko honɗum e moyen ji duwaɗe wadde fiyo fof haaldu fotta hay hunde yarata ni rien hay hunde yarata ni ɗum gadna ɗo on faami doole no toon faamu no toon moyen no toon ɗum hina min tun desidata ɗum on donc si tawi woni mi yewta ɗo noon taw sukaɓeɓen fof ɓe nana yer wonɓe on écoutide ɗo ɓe yoɓe partage kadi ligui on fiyo sukaɓe fulɓe Fuuta Jalloɓen fof nana yoɓe partage mo kala ka on suka pullo woni wasolonjo woni pullo Fuuta yo woni mawɓe men ɓe wasolon yo woni fulɓe Fuuta ɓe yo woni moko baɓe Fuuta ɓen fof woni Alaji Kabiru en yo woni Alaji Lawal woni Baba en Sori en woni coordination o ma Alaji Alpha Amadou Kouré ma docteur Adramani en soit parti politique yoɓe partage ha ɓe fof ɓe nana haray ko honɗum mi mari ko mi wi'a ɗo taw yen jonnidiri juuɗe faltodiren enen jeunesse on si tawa en mawɓe par ce que si en faltodiri enen jeunesse on yawre soroytagoy to on faami min komi wawi ko négociugol hakkude men e makko baɓɓe komi wawi ko négociugol yerɓe mi gaynta fi mum ɓe woɓɓe gono toon ko onon e maɓɓe toon andidiri min mi anda ɓe goɗɗi on faami ko ɗum waɗata kala ko a anda kon wiya a anda jeune ɓe buyno woodi ɓe tawata hande ara ɓe wondi e moɗon onon andi ɓe ɓuuri min mi anda ɓe kamɓe ɓe andala bon donc woɓɓe kadi no wondi e woɓɓe goo woɓɓe kadi no wondi e woɓɓe goo to bon donc son jaɓi acce organisé en fi no moƴƴirara yarali wawninkinare e fewre e kadi miɗo faala torade ɓiɓɓe fulɓe Fuuta Jalloɓen e sukaɓe Fuuta Jalloɓen yoɓe faamu hunde wotere koy hande fewdo ko adna on fewndi ɗo si en jogoto tabital pulaku on o heɓa doole si jeunesse on heɓay doole ardiɗo jeunesse tabital pulaku on jooɗata ko goy ka nder leydi men jamais pris en charge ni marta tan
waɗaɓe toon ɓen fof gila en 58 ko wonɓe moltodude laamu bande ngum fina lorri ren arayna añugol ɓe kamɓe wonɓe nder toon ɓe hiɗe yiɗaniɓe ɓurtu ɓuuri koɓe yiɗani hoore maɓɓe ko ɗen faala yo ɓe hetto ɓuuri en hande si jeunesse capital ɓula ko jogete il faut suka gaynto haaji wonɗo ka yaasi tawata mo yiltata paɗal laabi ɗiɗi mo nokkanta goɗɗo sayre naafi ga ko naafi wiigol o heɓɓa yarugol ƴiƴam fiito fullo on donc on jonnete ɗum na manti e fewre walla miɗo yiɗi walla komi suudu alpha kaari e ceerno kaari ma ɓi almami kaari ko ɓi gaynowo e yiyay opinion jama on e nden fewjore ɗon jama on e yiyay ko onno ɓe addoyi joni ɗo e live meɗen on o juuti mi weltike moƴƴa ɗo ko arɗon ɗo kon e ɗo hannde en fuɗɗi yewtere nde e gaynali nde o fokkitande mayre on ni aray min on e inde an on humpiti kadi fi o frappe hari mi nani nde mum kono ɓa mi ukkaka toon bon mi nani noon ɗum ko yon ukke ɗon toon ka ko yon ar ukko ɗon e mum non yon andi kala ko tawata hara no concerni pulaku ngun ɗum ɗon no concerni mi kala ka ɗum ɗo woni aray no concerni mi no frappe on ino concerni fof ina fulaku ngun tun ko front républicain pour des actions patriotiques ko wawɗo wa FNDC ko wawɗo wa kala mo joɓere dartotonde ka tawa donc haray ko teddungal mon fi muɗum mi profita occasion on ɗo mi weltano on moƴƴa noon par ce que on waɗi intervention labaɗo yewtugol ɗum ɗo fof on ala ɗum ɗo e kaydi o winda hay nokku on wowdiri kadi nunɗal hay goto on bambanali on tappi e fof on jonnitimo kala haqqeji muɗum on ɗum ɗo welila moƴƴa mi anda on moƴƴa kono ɗum ɗo waɗi mi ɓurti andude on jama on kadi aray ɓurti on andude joni ara en jonnidiri rendez vous ko saɗi mon tuma falɗo o ittoyon noon ka bloquoyɗo lan to par ce que on sikki onon ko goɗɗo goo mo termini ɗon on additanolan invitation goo ka bloqueɗo lan ɗo kon ɗo wonata sanction mon on et puis kadi on ɗum so windanilan mi yiyata ɗon e ɗon donc so windi o yii mi jabaki on sikki aray saabu ɗum ɗon mi jokki goɗɗum go on pooɗi numéro mon on gonga ko wiyat ton kon aray moƴƴa donc aray faut avoir le dos large aray en jonidiri rendez-vous s'il faut week-end prochain ou min jonni on ɗo do 3 semaines ɗin ɗon ɗi jaɓama jama on inni jonni on 3 semaines si on wawa gaynude aɗo on 3 semaines are joni noon mi newnani sukaɓen mi newnani sukaɓe ɓen fop sukaɓe fulɓe Fuuta Jalooɓen fop mi newnaniɓe mi yewta ɗo fimo on fop on anda fimo yehe o udditana on groupe mi newnani sukaɓen ka yewten fotten no heɓen ka tawren gaynuɓe goɗɗum ɓen mi newnana on ɗo mi okka on ɗo inde goɗɗo inde yimɓe ɗiɗo yo ɓen ɗon créé ɗum ɗon kippana e ɗum ɗon sonnajo goto e makko ba goto homɓeni si tawi woni ɓe waɗata enɗa e mum ɓe addata probléme e muɗum mi faala yen waɗu sére Aminatu Canada waɗen koto Mamadou Alpha Suède maître Aminata Bari sére Aminatu Bari Canada maître Aminata Bari goto mo mi andi on ok debbo avocat jum ko ɗum noon ko maître Aminata ok fi on ɗon ko maître Aminata on ɗon e fewjude fi ɗon ɗon non ko par ce que mi andamo siko mo mi andi yimɓe ɓe innay ko ɓaara miɗo andi mo miɗo yiɗi wadde affaire to on ɗon mi andamo oto Mamadou Alpha men annidira o bodu Mamadou Alpha on ɗo mi andamo par exemple on ɗo mi andamo par contre Suède woni ok on ɗo garay ko si addanilan contact makko mi anda kombo woni mo min tigi mi ala contact makko landoɓe jonne mi ala ɓeɗo ɗiɗo fof mi ala contact maɓɓe ko si miɗo marno mi jonne kono mi ala wallahi mi ala maître Aminata miɗo jogui contact maître Aminata mais miɗo otti ka maître Aminata mi wola noon publiquement ɗo fof nana et jamais raison ko ɗum waɗi si mi otti e maître Aminata on awa je le dis ici publiquement miɗo otti e maître Aminata ganinga miɗo otti e maître Aminata maintenant ils peuvent nous prouver le contraire mais min toola ka mi jooɗi ɗo hande j'ai du respect pour la personne miɗo andi que c'est intellectuel elle connaît le droit elle s'y connaît kono miɗo otti e maître Aminata moƴƴa noon j'ai beaucoup de réserve lui concernant beaucoup siko ɓen ɗon min ko min toolan mo navi ne compte pas komi observateur kono maître Aminata m ɗo motti joni noon yon wawi hoolade komi yewtata on kon miɗo hoolima mi heɗimo mi andamo miɗo heɗimo mi ala hay numéro makko depuis mi mandi ko 2 ou 3 fois mi yewti
kame waynodirno ɗon kadi mi bloki par ce que min kala mo mi yewti laabi ɗiɗi tati mi blokano mo fi miɗo hutimi komi blokirimo ko ɓamiɗo heɗita hakko ara miɗo heɗita donc an ti ala men très rapide bloque gongol ko monsieur bloqueur non ɗum ɗon ko un bon matin on ɗon kanko ɗon mi kotomade alpha ɓe fof miɗo bloki ɓe wowlu mi nani no woodi toon kadi goɗɗo goo kono sa hewti rôle on ɗon kadi o on si hewtali toon na min tun suɓoto o kadi on suɓoto kono noon miɗo newnani kotomade alpha Suède e sére Aminatu e yo onon frère Tola yo newnanɓe yo ɓe uditan en groupe ka jeunesse on fottata ok joni on va soumettre l'avis au public jama on no waɗirɗen noon ɗo ka commentaire ji joni on va voir ɓeeɗa mi andaɓe je vais essayer de me renseigner komɓe woni ɓen ɗon wonɓe Suède lamde jeunesse on fi sére Aminatu e kotomade alpha sœur Aminatu je la connais comme je t'ai dit encore une fois mais ɓeeɗa woni mi anda ɓen ɗo mi andaɓe joni ara e frère ilo en ɓay kañum no ɓuuri andude moƴƴa ki e ki e landoto daare joni noon piyo raɓɓinɗin frère Mada Alpha Suède so wii tum frère Mada Alpha Suède on famata wiye koto Mada Alpha McDonald aray fof andi ok y a pas de problème mi garaymo humpito fimaɓe vraiment merci beaucoup Laga ko accituɗa haajoji maɗa ɗin ɗo fof arɗa ɗo yewtuɗa haray ko sali ko tooli mi andina jama on ɗo ko ɗerol ngol frappe en synchronisation tola Tenguela ɓe nodditunoɗen ɓen ɗo hoɓɓe meɗen ɓen ko wiyeteɓe monsieur Laga Diallo andiraɓe nden inde kono ko Souleymane ɓe wiyete jibinande Mali Yemberen hoɗo wiyetengol Laga wonnuɓe quelque part e nder windere nden tawɓe arayi ɓe gollude sengo ka pétrole ko ɗum woni guure maɓɓe on ka woni heɓude ko ɗon kamɓe kadi woni arsike on e noddunoɓe hannde ɗo fi andugol ko hombo woni ɓe kamɓe ande kañum kadi fi affaire o tabital pulaku ko honno fuɗɗori fimum wonande ɓe hewtitiɓe en joni ɗo ɓe yewti en gibi ka fuɗɗode ha hewti hannde ɗo ko on ɗum woni ko ɓe wadda ɓe andini en ɗo noon wondema ɓurɗo waɗude ko inete ko lobby e mafia e hoore fulɓe ɓen e hoore ɗe mojoɓe men tabital pulaku e coordination ko makete ɓen Alaji Badru en complicité kamɓe Alaji Alseni e docteur Abdourahmane Alaji Alseni tawa kay ok awa gasi docteur Abdourahmane e Alaji Badru ko ɓeɗo donc aray noon joni e wii ɗiɗo fof en geru no wawi récupéré ɗen ɗi ara en confimo en halfinimo kanko Laga o landike en jonte tati e nder jonte tati haray o arti e meɗen fi en fokkinti goɗɗum ngo no fokkitirno noon en 2022 fi moɓidirgol ɓe sukaɓe ɗo fof wonen e hunde wotere nden haray monsieur Laga ɗo mari ko falɗon ɓeytude ɗon ka haray hiɗen wawi waynodirde aray kon ɓeytata ɗon koyo Allah o folin en o ka en dole o kay ko falɗen kon o kora e laamu allahumma amin ya rabbi albarka moɗon ara mi weltani ko on foto ara e belɗen e jaam allahumma amin salamu aleykum merci beaucoup on ko aray o nani ɗo monsieur Laga ari ɗe wondi e maɓɓe ɗo on fof o weltanama on jarnama en waɗi hannde hirde fotude ɗo donc on nani kanko proposi yo moƴƴopere waɗe nde tawata aray jama on ko ɗo woni arde fotta o wi aray wiyeteɓe maître Aminata Bari juriste wonɓe Canada e wiyeteɓe monsieur Mamadou Alpha wontirɓe ko Suède mi sikki o yimɓe woni tawɓe no andira monsieur Alpha McDonald ɓen ɗo mi andano ɓe fof nanalinde maɓɓe mi andaɓe kañum kadi si tawi kamɓe ɓe nani o live ɗo ara yoɓe contact an ɓe andina ko kamɓe woni ɓen min garano min humpidira ɓe windan soit page frappon ma tola Tenguela ma si ɓe andi compte an tigui personnel on tola ba ɓe addananmi ɗon message min humpodira mi addananmi numéro maɓɓe on ɗon min mi contactayɓe si ɓe mari imo ma télégramme ma signal ɗiɗo application joni tuma mi contactayɓe haray mo kala inde mum e yettori mum weltanama moƴƴa noon miɗo mari ɗo audio ji ɗin partage an ten en darnude ɗo mi partage ana en ɗin audio ji heɗito ɗon Alaji kañum no déclaration mo ceerno Yaya en waɗi fi exclugol kañum Alaji Kabiru e clammaɓe on mi waɗa heɗito ɗon ɗum ɗon mi waɗa kañum kadi heɗitoy ɗon foye mum en jonidiri ɗo rendez-vous e talata on si Allah jaɓi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullah.